between phoso le na le phoso ngopotse ona le phoso ona le phoso le bothata le tseba phapanya phoso le bothata o kena o ikenya bothateng kapa o kena bothateng le o etsa phoso le ngutla moramo okay but because of itlonku kana go telele go ba skra buang ka yona problem and mistake thank you let's about problem and mistake go ho etsa ntho ke ho it was not intentional o dile copy never zalwana ke mistake o dile eng copy or else o dile thusenhle o no tshetsa wa ngwapa ka koloi ke mistake then re take mistake le eng problem now most of the time the problem ho tsona re kena ho tsona tebo Most of the problems when we do them, hangata tsona ke dintho tse re problem man ya iponahatsa ke tseng ka hlalosa jwa mare le tlang kutla ntse ke rera problem gore bothata bo a bonahala ha o bo create a problem is visible when you create it. You kapa can, la o ya ho bona or even if you are going to do a problem. okay ke kopa ke tse mohlala every time ha ke tate matsotso kae o tsena ya ana le tšhelete o tla ba lofa oh okay ha ke driver koloi nna every time ha ke ya ke shebile di roboto ke reduce speed whether I'm bullet roboto ke etsa jwang ke fokotsa speed wa tswa ke avoidang o ikenya bothateng that is why ke na le 30 ke nkile license ka 1986 ke bokae ke 39 years a ke so be accident next le so be teng bo pula le so be teng 1986 ka June ke get a driver's license ke recently mo nkileng ka ba le mosadi mmalo go a fihla thula koloi ya ka robot e ne kwetse no e ne sa kwala ne le load shedding so nna ke fokoditse speed now itse qeta go fokotsa speed but a ke a ema fokoditse then itse ke tloa mosadi ona le go akante yena ha tlo emisa aba fihlang shapa le biding ka morao that was the first time ke ba le accident e ileng ya hloka gore koloi tlonkwa ka breakdown no isololekis no ibile ke la ka drive for ke nkile license ka 1986 akso ka ke ba le accident moshisha okay ha koloi e eme ka thoko hona le mo ke yang teng basana ha koloi e eme ka thoko nna ke tla ka morao tse koloi e phakile ka thoko ha ke ya ke atumela koloi e phakileng ka thoko ke fokotsa speed mpotso bane ke tshaba hore motho ne ya eme ka koloi ha ke tsebe hore o ntsa etsang a ka tloa etsa U10 nna be ke tlo mothula so ke avoidile di problem tsa di accident not because ne di le siko
but ke di qobile. Le bulela morao kong mo re tjha mona. Ke ba ma bula kwa. Re tjha mona. Askis. Le nna le a tjha. Ne le thusi. Le mamele ba tswalang this message yo la ntlo le thusa haholo. Haholo tlo le thusa haholo. O tla le thusa haholo because ke batla selemo sena sa qala we must avoid dintho tseo di re kenyang ka hara mathata. That is why ke rera so ke batla hore we must try to avoid dintho tse tsang jo ba tsona tse re kenyang ka hara mathata. Now when ke kopa ke qetelle ya robot, when ke tla robotong gore na robot e mpuletse ke lela ka mplela gore hona le motho ya ka tloang a ja robot be re tlo thulana di robotong. 2, when motho a phekile ka thoko ke tla ka koloi ka morao ke a ipotsa gore ebe ba hona le possibility gore ba ka strike ka ra koloi kapa ba ntse ba lwana kapa o ba tlo etsa U-turn hampone o tlo etsa U-turn be re thulana. So I always make sure that ke qoba eng the problem. Ya utlwana jwale. Now ya bobedi when ke eme stop signing koloi itlatse ne e tlo kena a kere koloi ha itlatse te bo shebela kwa ha koloi e tla so nna ke nena ke bi stop signing. Now koloi o tshwantse e tswe indicator e tlo jikantse o tshwantse indicator ka left ne because it tlo jika. Now nna ke etsa so tlo ema ka mona o koloi e tlang indicator ka letso le wa bona batho sa tsemo go ganna so te bo itlontlo lahle o ka se indicate ka matso ke di hazard tsa so ke mathatero a tshwereng hemo hai indicate. Now how koloi indicate la ka nna ke a emela ke be ke bona hore ha e ntsetla jwale e atumetse etsa jwang o jeka because hona le motho ya ka tlang tjena a indicate kanti o ntsa sa bone koloi ntse di jwale wena o shebile hore ho ha wa kena tlo ke fete nna a ba fihla o thula kup. Now ntwena ya ba observant kapa ya ba careful into sitse hore ke se ka iphona ke ba le the accident. Now come to the life ya rona batho ba batsho ha re mofuta wa batho ba observant ka maphelo a rona observant ka diqeto tsa rona ke yona se go se right ba observant. We are not observant kore o be careful before you can make a decision or take the decisions. Okay ke kopa re bale so that le tle le nkutlo thank you guys sharp ke kopa re bale mpale Luke chapter I think it's 14 if I'm not mistaken. O tlo utlwe morena Jesu o reng 14:28. Luke chapter 14 verse 28. Ke mang ho lona eo e reng ha rata ho haha tora a sa keng a dule pele ho etsa dikgakanyo tsa ditshenyehelo ho bona hore na le seo a ka woteng ho bona hore le seo a ka etsa o bona hore o na le seo a ka se qetang ka sona. Okay, thank you ka English. If one of you is planning to build a tower, you sit down first. If one of you planning to build a tower, you sit down first and figure out what will it cost
to see if you have enough money to finish the Wa job. bona Morena Jesu mo bazwanang. Jesus here. O etsa a good example. O etsa mohlala o Wa lokileng. hore motho ba tla go haha tower, That a person wants to build a tower, but this person a batlang ho aha tower. but lo mntu that wants to build a O tower sheba di cost. looks first at the cost A or sheba hore mare, ditshenyehelo, ntho e ke tlo e etsang mona e tlo nhloka eng, and figure out what is needed for him to do ke this tlo e thing, qeta neng, the time frame to finish this ho thing, tlo etsahalang ka yona. and what is going to happen thereafter. If e teng ntho e re shapang If ikhona into esibethayo ke maphelong a rona, is in our we lives, rana maphelo a rona we run our lives ka ho se dule fatshe, without sitting down and dissecting our o lives, check bophelo ba hao. dissecting your life, Diqeto tseo di etsang the decision that you di make. tlo affecta o le ho kae. How are they going to affect you? Di-disadvantages tsa diqeto tsa rona The disadvantages of your a re di decisions. check. We do not evaluate them. Everything yena re a etsa. We just do things. And that is why Kungo. most of the time Ubunintsi bexesha. di re shapang diqeto tsa rona, Decisions that we take ziyasibetha, because hona mohlang re dulang fatshe. because we do not sit down and figure out. Ke mang ya nkutla mazwana? Ukhona ondivayo. 2, Eyesibini, e re o se good yet you are not ka o good. figure ka o etsang ke itse keng, ka o checka le itse keng, ka o ba observant. You are not. Let's say you ka o checka, ka o analyze, ke o analyze no. If you want to check hore ntwena di disadvantages tsa teng le di advantages, ke o analyze. Ke yona ko analyze. Okay. Ya bobedi e re o se good. You are not good with analyzing things, the advantages and Ha o disadvantages. qetile And then after, o bo ba le batho ba domo pela hao. you have people that are not intellectuals next Bao to e you. reng when you doubt your decision o batla motho ya ka o thusa le ena ba re ha nna ke tsebe ke reng. Just Abo xa ungabazayo isigqibo sakho ufumaniseke lo mntu uya kuye athi hayi khona nam andiyazi sizayisebenza njani le and wena ndaba." o batla decision o batlang ho etsa, o batla you are not sure ka yona. You are not certain with the decision that you want to take. Ke ena monna a motenya pela hao. Nansi indoda etyebileyo kuqala kwakho. A o motsa baby o no nahana eng wena? Xa umbuza ukuthi sithandwa sami ubucinga ntoni? Ai na ntho tseo ana ke sure yo. Guys, ke tlo le ruta ntho e very powerful. Ndizonifundisa into enamandla. You are not sure ka diqeto tsa hao. You are not certain about your Ke ena decisions. mosadi pela hao. Here is a wife next to you. Baby, Sithandwa ke sami, ne ke nahana solo so wena o reng? bendicinga njena njena nje wena uthini ngeso sigqibo. Na fapang ai. Ma ke tsebe wena tla bona tswa jwang. You will figure it out. I do not know anything. E re o sa perform hantle sekolong, Yet you are not performing well at school, o bo etsa mistake, and then you do a mistake. o bo tsamaya le bana ba bang ba sekolo ba domo Uhambe nabantwana basesikolweni abadomu, bao la hore o batla ba o thuse to which when you ask for help to them ka understanding with understanding, le bona ba ba tshwana le wena. nabo bafane nawe ncamashi. Wa bona ntho e ba tsalwana You see that, e brethren, re shapile ka sehlong, isibethile kakhulu. and that is why Kungoko life ya rona batho ba batsho impilo yethu black people e re khosa hore before we can live our life we start to rectify our mistake. before re phela maphelo a rona, we are going to dissect prior and then rectify the mistake that we have done. Rectifying your mistake before you live your life
Ho rectify phoso pele ha o phela bophelo ba o hao. causa delay ya ho phela bophelo ba hao. E etsa tiehiso in your life, or Di-mistake the pause tseo re di etsang that we do or make, ha di re dumelwe o phela. they do not allow us to live our lives. Mphe ditulo tsane bo brother tulo tsa tse ntsho tseo di tle kwa ntle ko wena e tloga nka setulo seo ko wena etsa phoso se bemo se robatse mo. Okay, it's a mistake number 2. Do mistake SB. E robatse ma. It's a mistake number 3. Yenza imphoso yesithathu. Bona una le batho ba phelang ka diphoso ba. Ska mona di pelao ye ntho e diphoso pelao yeo. Mo shebe fela o mo shebe ska ba mo sheba straight e ke ka ro kadima ntho tsa samulo. Batho ba banga ba ba tlo shebwa straight o re fela hona ntho tsa samulo o bo mo sheba bo mona apanya re ntho e diphoso. Are we still together? Namfrusa. Kima ya entseng diphoso. Kima Who made mistakes? Nguye. now go tla he jwale o batla o qala bophelo o batla nka bophelo serious. Now again you want to start life seriously. O tshwantse o tlo tsamaya mo. Now Di fanele mistake uzohamba. tseo di entseng The mistakes that you have di done, hona mona mo o tlo tsamayang teng. zikule ndlela le uzawuhamba kuyo. Ho bisa maoto o tlo feta jwa mistake e o tshwantse o qale ka o dilana le mistake He's supposed to deal with the mistake first, a e lokise fix it or rectify it, a tlo lokisa mistake. rectify another mistake again. Now Goku, there's a delay hona le tiehiso e causwang ke di-mistake tsane tse o di correctang. that is being made by mistakes that you are correcting. Before you enjoy your life, Pele ha o natefelwa ke bophelo ba you hao, are forced to rectify your mistake. o tshwanetse hore o lokise diphoso tsa hao. We are living this life. Re phela bophelo bona. 2, SB, ho tsamaya le batho ba o etsang diphoso. to walk with people that make Thank you you, to Papa. do mistakes. Ke phete ho tsamaya le batho ba etsa jwang ba o etsisang diphoso. Walking with people that making you do mistakes. Ba rona re le batswadi As parents, re entse diphoso tse tshosang we have made enormous mistakes tseo letsatsing lena ntate Makgethe that even today re ntse re dilana le tsona. we are dealing with them. Bana ba rona Our children, le bona nabo, ba batla etsa tsona diphoso tseo they want to do the same mistakes tsena tse cause-tseng delay. to which they caused a delay to us. Mamela diphoso tse cause-tseng delay batswading ba hao. The- Le wena today you are busy ka the same mistakes. The mistakes that caused a delay to your parents, even you are actually embarking on their journey of making mistakes. Example, Mao Your mother, o na le bana ba 5 ba sa kgoneng ho ba fepa. unabantwana bahlanu that she Wena can't even wena o so feed. tsamaya 2. When uyenza ababini, Mao o mo shebile ha sokola ka bana bana. umjongile Asukula the struggle that your mother went O through. mo shebile ngani. Mao Umjongile a umama, sokola ka lona. struggling ngani. Yona nthweng mistake tse tsa mama hao Those o mistakes, busy ka tsona. you are adapting them.
ntatao Your father ke letawa le senang direction is a drunkard that does not have a direction. ba le hodisetsa ka ramokhukhu Wanikulisa in a corrugated iron go house fitlhela mandela fihla re va ka RDP until Mandela implemented RDP. umbonile utatako le bone botawa ba ntatao You witnessed the drunkenness of your today father. But ke today, wena letawa you are the one that adopted you don't even drunkenness. consider the mistake tsena gore di entse damage kae ha lona Awuboni ukuthi ezimposo ziyenze idamage engakhi kokwenu. a gore ke le confessetse nnete Let me confess the truth to you. ke rata gore nna ne ke le letawa Ndithanda ukuthi na I used to drink. a ke so be le letawa lena le ne le tawa gore le be le hlanye kapa le tsamaye jwang botawa ke bo hloisitswe ke bo malome ba ka mare ne le bo butu ba ka I despised drunkenness because of my uncles, but I took them as my brothers. mme ntate moholo wa ka My grandfather, ho nona le optiseme bokukubhuti Sam, ke ba bitsa bo butu ba ka mare ke bo malome ndibabizwa obhuti bam kodwa ngoomalume because kum, ke holetse o bona because ndikhulele kubo. optiseme Ubhuti Sam, optino ya kaza ubhuti Nagaza, bobti mthuthuzeli nobhuti bobti Mthuthuze, small boy obhuti Small bo Boy. mang ene re ha ba tlile a hae Bebesithi xa befika ekhaya, ntate moholo wa ka o na ikgantsha my grandfather will be so proud, athi ngonyana ba maba saying that these Abare, ones are my sons. zimoto zonyana ba ma These are the cars of my sons. ke dikoloi tsa barra ba ka ba Zimoto zabantwana Di-taxi bamfezi. Zigcwele. ke a ba nwa jwala They were drinking alcohol, ba nwa jwala drinking ba alcohol, lose direction losing direction. ba hloka dikoloi They needed ba cars. hloka moo le ba hloka bodulo They needed a place to ke ba stay. shebile tje Dibajongile. ka itshwetsa I told myself, I will never take this route unoche ndiyithathe le ndlela. that is why Kungoko. la ke ka bua ka botawa bazalana Even though I can speak gore of ne ke le drunkenness, letawa saying that I a ke was a soka ke ba drunkenness, letawa lena le hloka maikarabelo I've Le never hlanya. become a drunkenness Because and that's lost I direction. saw botawa Because I gore bo witnessed destroyile drunkenness family ya ka jwang to my family and how it destroyed my ene ka family. bohloya ka And I itjwetsa despised ka it. itjwetsa gore ha ke tlo ba letawa la lehlena And I told myself that I would because never be an ke bone excessive botawa bo drunkenness. hlohlora fam batho bao ke neng ke ba respecta Because I saw that people that I respected, they became dry because of alcohol. now the biggest problem Ingxaki enkulu, ya rona About batho ba us. batsho black that people. is why we are going to deal le mathata That is why re tlo sebetsana le mathata full time we are going to deal with because problems. most of the time Mo ka re maxesha, di-mistake tse ngata we do mistakes tse a lot hlokang gore re di-rectify mohlang re batlang ho phela that needs to be rectified at the time we take life serious. that is why Kungoko. life ya rona Our life, re qalang ho e phela ka bo 40 years we started at the age of 50 40. years At the age of because 50. now o na le 20 years Because you have yo 20 o years entseng di-mistake that you did a now mistake. ha o so batla ho phela no But now when you want to take life serious, ha o so batla ho nka bophelo serious when you want to take life jwale o serious, tshwanetse o correcte di-mistake now you need to rectify the mistakes of 20 years ago. nna le badimo ke ba tswetse ka baka la family ya ka ke ba badimo kore bana ba lona ba le ba ratang nna ke ne ke ba tloele fela ka o bona ka mora gore ke ba bone ba hlohlora ntate moholo wa ka le nkgono wa ka ka re never ka re ke shapo ka badimo ba a ke re lona a ke re qabanye le ba lona badimo a ke tse ba le zama jwang nna ba ka badimo ba ntate moholo wa ka le nkgono wa ka ke ba bone ba hlohlora ka re le gale nna ke ba hloke badimo bana a ke na badimo ba November nna ke shapo ka batho ba next ha bone bile ba itshwenya ona le mohlang ba tlang ha ka bosiu nka ba kgalemela ka letswai ke nana ka bapa ka ba kgalemela
sentse ke atumetse ho qeta ho rera. I'm about to conclude. Kopa botsa potso. Let me ask you a question. Is there any time Ana hona le nako mo kileng wa study bophelo ba batswadi ba hao where you studied the life of wa your parents, checka dintho tse affectileng maphelo a bona? checking what affected their Ke la lives. etsa? A se Have you done that? You haven't. Ke la etsa? Le yena ra se etsa. Ke la etsa? A se etsa. Ke la etsa? Sure. A le se etsa. A le se etsa. O tla ke botsa bana ba ka hore ba kile ba checka life ya batswadi ba bona. Kore o tlohelle dintwa tse ba o lwantshetsang tsona. O tlohelle dintwa tse nang tse ba di lwanang. But wena self o dule fatshe o checka hore mare ke eng e affectileng batho bana hore ba se ke ba tswela. A re so etsa boholo ba lona le qeta ho tsho. Ke la etsa boswaka? No, ke la etsa. O wena o entse wena ke la etsa. Okay. Now, Manje, because also ka study life ya batswadi ba hao, because you haven't evaluated the life of your parents, e affectwe ke what is it that affected why it? ba futsanehile, Why are they poor? why ba sokola. Why are they struggling A or wa e suffering? checka, a wa e checka ntho. You did not evaluate it. And there's a possibility Hona le kgoneho ya re tsona dintho tseo that those because ha wa di things, tsotella because you did not ebile consider ha o di them, tsotella, and you are not there's a considering them. possibility ya hore wena o sontso di etsa sona Hona le kgoneho that you Kapa- are doing them, kapa o di nkile or you have o adapted ntso to tlo them. di etsa. You are still going to do them. O kile a dula fatshe wa checka bophelo ba batswadi ba hao? If you sat down and checked the life of your parents, If you say no, how re che? then there's 100 possibility Oko kusho ukuthi hona le kgoneho ya hore o tlo di etsa dintho tseo. that you are going to do the same exact things. KSP. O kile wa sheba wa dula fatshe hore o shebe mare why batswadi ba hao ba mmao a lwana le ntatae. Have you sit down and check why your mother is fighting your father? Wena o sheba ntho You are looking but at you the don't fight, check the cause. but you do not consider the cause of the fight. What is the cause? Why ba lwana? Why are they fighting? And if you don't check the cause, If you do not check the hona le fundamental cause, possibility hona le ya hore kgoneho dintho tseno o tlo di nka tseo. that you are going to adapt those Mokgwa wa things. mmao o tlo nka. The behavior of your mother, Mokgwa you wa are going to ntatao take o it. tlo nka. The behavior of your father, you are And going the to problem, adapt it. how di nka? When you O tlo adapt, di nka o se aware. you are going to adapt them without being Ba sa aware. bone di a fakala mara. Am I clear? Re tlo di nka re se aware. We are going to And- adapt them and without that being is aware. why- Kugogo. Now, dintho tsena These things, di phetola ntho e bitswang generational curse. they turn them to become a generational Because curse. ntho e affectile ntatago, Because what affected e your father affectile mmao, and affected your o mother, e tshwere le wena. you have adapted O it. nkile ntho You ena. have two Automatically, it's going to affect you. It go affect. Ah, nna ke a le tlohella. I'm going to leave. Retebo shut. Singanqani sena siyaqhumaqhuma singanqani sena siyaqhumaqhuma o botsa dutse mpela o le yona jwale o nkile ntho ya mmae le no o tla o jwetsa re lenyalo jo mama ka sa batle lenyalo nna ke mang mo botsa o nkile ntho ya mmae singanqani sena siyaqhumaqhuma le bana ba emantse le yena no ha mmotse wa tla nyalana a basadi ke skevenda mo botse bane lenyalo tate ke bone le nyesa time wa ka le nna ke kene mo handa. Now here's the thing, Nancy, dintho tsena these things, if already study if we do not evaluate them, sefapang sa ntate modimo tlo matha ka tsona. surely you are going to adapt to them. Now
Why bophelo ba batho ba batsho Why a life of a black person or people e le bophelo bo ho dilwanang le bona? is a life that needs a person to deal with. E bophelo ba batho ba batsho bo batla bo matswai, bo batla lejwe. Tshwara Buxton. Tshwara lejwe lela. Kore bophelo ba batho ba batsho ba za letala bona nthotshe. Bophelo ba batho ba batsho bo batla can you prophesy mo prophet mhlanka modimo ka prophet. We bophelo ba runa. Our life It's a project. ke project. Now ubatla everybody atla bophelo ba botshwantse o tlo sebetsana le wena. Ufuna wonke umuntu ofika empilweni yakho asebenzane nawe. Ki kereke ho sebetsana. That is why kereke tsa batho ba batsho. It's a stress. Kereke tsa batho ba batsho and tlo go jwetsa why di tswana ko di kena na ko telele. It is because re a sebetsana le batho. It's a project. Because of the mistake tsena. Because of these mistakes. Because of the pause. Because of mistakes that Now, we have di re done. force hore ho sebetsuwe. They force us ukuthi Re kudilwe nathi. sebetsana le mindset ya hao. We deal with your Re mindset. sebetsana le the inner person. We deal with the Re inner person. sebetsana le kore it's a project. Ke project. Guys, don't get it. Let me tell you, I'm about To to an conclude. extent. Ba bang ba lona le sa enjoy ho sebeletsa modimo. Some of you are no longer Because feeling the good. when you problem serve is God. already causing. Di re hloka hore re hloke thuso. Di re cause hore re hloke thuso everywhere mo yang teng. O gala ka re ka thusala because hona le di problem tsena tsona le tsona. So o gala ngore e ka re ka thuswa ka ra tsona. Ai bophelo ba batho ba botsa. Make sure hle. Ka lona. That is why batho le mathata jwalo ka batho ba batsho. Ha ona batho le mathata jwalo ka batho ba batsho. And that is why le bona ba ho bapalwang ka bona. Batho ba batsho ba bapalwa ka bona because ke bona batho le mathata. Ga bona bantu ba nengxaki and employele ke di ntho tsa ntse re ditseng. Di mistake tsa ntse re di khosa. Ke tsena tse tsang re be today we are vulnerable. Re batla thuso everywhere. Everywhere. Mosadi ya mong o re ho nna tate moruti ke kopa nrapedisa ke re ke kopa nrapedisa bothata ke ene ke dile go ga nkgono wa ka nkgono wa baradi ba nkgono wa ka bana ba tswile ba dula go moga bona so go ga nkgono wa ka next se le nkgono wa ka be ke dira ntwa nkgono wa ka back room ya ka be ke agela di back room tlele mamela batho ba batho Pulana mamelang batho ba lona. Pulana mamelang batho ba lona. Ntshebe. O dula kae? Ha nkgono. Nkgono ya nang le baradi le bara ba hae. Ba manyalong. Then ha qetile mosadi ona yena o etsa di back room. O di kenya di built in, o kenya di showera di ba smart. Ya pele kelello ya hae ha e mo jwetsa hore ha se ha mmao ke ha nkgono ya bobedi kelello ya hae mo jwetsa hore mona ha se ha lona baradi ba ba nkgono yona ba ntse ba le teng ha ba shwa ko re bile ho tsana o thuba bolaile at least mbotse ke o etsala nkgono a hloka batla phihlo itse phihlo e fela ba bobedi ke ba sa hlole ba tsamaya ke a bona mo a ba sa tsamaya a ba sa khutletse ke matla khutlela Bergman Square hona le RDP forum ya masipala tsa ntsa phela ndaba the building hona le back room ha bo itse ha rwa no tlela ke ba royana re kopa ska ha o thebela ska ba no tlela a re jwang because ke ha ka mo ka morao ba re kopa hore ha o tsamaya ska ba no tlela because
le rona re batla ho kena ka mang? Jesus said, when you want to build a tower, how about the ahato? o check the disadvantages. You figure out the disadvantages, the cost. Ahana ka senotlo. Ba re yana ne re kopo etse tsene. Because mo ke a rona. Ne re kopo hore o jare bedroom ya hao. O tswe ka yona jareteng ya hae. When atla honna o createile eng? Createile problem. Eo today iling in stumbling block. Bophelong ba hae. Ha tshwantse a tswele pele ka bophelo. Problem ena e createile. And ke tlo bolela ntwe mmolaileng ke efe? Ke ya ne ke buileng ka yona. O buile le bo mang? Ke mang batho a shirileng le bona hore wa tseba ke batla aha back room. Wa tswa shirile le bo mang? Le batho bana ba le phelang le bona ba. Le bana ba le jwalang le bona. Le jwala le ditlatla yes nang opinion. Ntwe ne yo jwala le yona ha ena le mohlang ena di opinion. Le bana ba le ba kgethileng banna bana ba lona le basadi ba lona. Ena ntwe ne phrase ha e tlo shwa le no. Ko re tlo dula forever le ha mo shebile ntwe la phrase. Basana ne marke mang ya kutla. Now, who created a problem? As I enjoy bophelo now. Can't take because this thing una chance we avoid it. Jwale ka qeta ho hlalosa hore hona le dintho tse re di avoidang. If le motho ya kgona go counter the risk, o kgona go checka di disadvantages le hona le dintho tse o ka di qobang le before o kena ka ra tsona bazalwane. But the problem are re kgone di qoba re phumana re le ka ra tsona because are batho ba kgona go checka di risk. That lady not saying I get to buffet because you love to le kereke. Because you're not ke tlo reng jwale. Ke tlo mo thusa jwang. Le no kona ke regretang gore nka be ke itsa tle le 20,000. Ke itse le 20. Ntate mo wa chef. Le yena a fitla ha ntlo a bona a nkgono wa hae o na tlile mona ka tsa ke chef o ha ile ntlo golo ha bona no we extend ntlo ya nkgono wa I extend a qetile nkgono a hloka le tseng nkgono a qeta ho hloka ba ra ba nkgono ba re jalo ntse dutse mo malome ke malome ntse dutse mo re batla ntlo ya lapeng le rona re batla go dula mo ha o ka ya ntate o na le mona honna a le vulnerable ka ntho na tshwantse bo e qobile ke emetsena re emetse ka di bike re emetse re a qoqa mothako mo fihla re o mothako mo he mona ha se mona ka di me bike ke lo je ka mang ya hae e robile yena ya kadimang bike e robile hana tšhelete ya ilokisa fihla starta yena fihla e wa manpo e le mala monga bike a re ke batla bike ya ka nka ba a avoidile bike ya o e robile why o tshwanetse lo kadima bike why o sa itulele without a bike until ba le bike nka ba avoidile problem ya but o entse o ile ho yona street e bitsa e feta problem ya o tshwantse lo ikse bike ya hae a qetile o tshwantse lo ikse bike ya mang ya motho ya dileng bike ya hae tshwantse lo ikse dintho tseo if bommer bontate if hale master taba ya ho qoba the problem we qobe you must have a way ya avoid the problem. I'm telling you, we don't deal with the problem for the rest of our life. And we are not going to enjoy our life. As I speak now, there are people who cannot enjoy their life because but deal with the problem and somebody calls it.
There's a difference between a mistake and a problem. And most of the mistakes it's one I understand. But the intentionally so. When I learn what I do, and that thing, it takes but what run the business that it takes most of them have an challenge. Nto buang kayo. O reka khumbi 100 and ya 7 ya bokae ya 500,000. Ha o qetile o hlaha tlokwana tata ke batla ya tlokwana go bona tinne hampinyana fandaga so ke tla demonstrate ka wena. O qeta ho reka khumbi le mamela o qeta ho reka khumbi ya 500,000 ne ye o tlo ipatalang kgwedi le kgwedi ho hlaha motho ya tje timer ke batla spane ke na le PDP o mo fa koloi ha o shebe motho ena hore motho o tlo contribute jwang bophelong bao o nka motho ena mo fa koloi e ntšha ya 500,000 ha so kganna ha na koloi ke lehlaswa that is why sena koloi go hloka maikarabelo o useless but ha o qetile you trust the person. That is why most of batho ba di-taxi ba na tšhelete o nkile koloi ya 500,000 o e file motho ya irresponsible o mo trustetse ntho ya 500,000. That is why most of batho ba di-taxi ba na shebang di-taxi di lekanamang di magasa jwang di magasa and le sheba batho ba di-driver ba jwang o e lahlela ka ramokoti kutlu a ba di lahlele why ka se hai hape ke lehlaswa now o trustile lehlaswa o trusta motho careless for bophelo ba hao. Le bana ba le ka dimang tšhelete ke a kwana jwale so hla fela so o hloname mo ntse go ponka di tšhelete ke tlo ne ntsapa ke tlo ne o sa vila nka tšhelete a o ka dima yona o ka dima tšhelete o ka dima motho ha o mmotse le hore why o tshwana ka di 2 maro gola ka di 1 ha o mmotse le bona bana ba ka dimang ditšhelete mpotse ba etsa ha hona mohlang a dulang fatshe a sheba hore mare ke eng e nhlokisang tšhelete pele ke ntse ke lo ka dima tšhelete ke eng e nhlokisang tšhelete ke bofe bo careless bo ke bo etsang bo ke tsa hore ke dule ke sena tšhelete. No, because the only thing that is in your mind could fella hona tšhelete. Now wa tseba fela hona motho ya ka dimang ka tšhelete o lo ka dima tšhelete fihla ka dime 5,000 ya motho kapa 3,000 kapa 2,000 o hlotswe ke yane ya hao yo we golang ha o qetile lo ka dima tšhelete ha o qetile e lo fella mane mo mogolo wa hao kapa e lo qetwa ke ntho tšhelete no e ka dimeng e lo qetwa ke ntho yane e qetang tšhelete ya hao nna a ke tsebe ke manya go tla ntho ne qetang tšhelete ya e lo etsa e qeta tšhelete e ka dimeng na o sona le bothata jwale o sokolota wena o sokolota le motho yane o sokolota mang wena o sokolota wena because wena now wa sebetsa batho o sana tšhelete wa ikolota you are working but ha o thole tšhelete wa ikolota una tšhelete for wena ha o qetile o sokolota o mamoshibona ka motho o itse ma ha batho ba tselentina hore wa le sababu yelo bone at least tswela ka rona so bo go tsima now o so sheba he bothata ba lona batho ba se bohlakae o tsoka di ma tšhelete o sa ka wa dula fatsho sheba re mara ke nyetsang di tšhelete tsaka kwana no so tlestless and how qetile o lo ka di ma go tsima ke go tsimane go itse ole thank you papa o lo ka di ma ha qetile le ha e ka di mile ha o tsebile kae ha o di le fatsho sheba re ke nyetsa o santse tsamaya o tswela pele o lo ka di ma ya tebo
o sontso ka dime ya tebo le yona e fedile ha o botse le hore ha o shebile hore di qetwa ke o sontso la ka di ha o re wa sheba o kolota strata le strata that is why ba mong ba lona ntsa ha bohloko. Why? Thank you. Ke kopa le hopotsa ntho e nkileng ka e rutwa ke ntate Thuboy. Nkile ka le qoqela. Ke tsamaya ka vene ya Msokoli. Msokoli was my friend. O na tsamaya ka vene ya 1400. Re kena garage-eng ya Phameng. Ke nda driver vene ya Msokoli. Ntate Thuboy o na nthusi. Ntate Thuboy o na nthusi ne ke mo sebeletsa. Mara ne sa hlole ke mo sebeletsa. Ha re kopana le yena. Ke kena garage-eng ke tsamaya ka vene ya Msokoli. Thuboy o na hlaha tje. O na santsana le workshop ka morao. A hlaha. Ambutsa Andries so thenge vene so rekile vene. Ke ra a bus 2 ne ke mmitsa bus 2. A re ke amba vene. Ke re ke a Msokoli e ke tsamaya le yena. Oh a re ngubana Msokoli ke re ke ene ke tsamaya le yena. A batla. Ke dutse ka ra koloi ke tshela petrol. A re Andries theoka. Theoa. Ka theoa. Ke a ipotsa nkisa kae. A re Msokoli. Iza. Zoqhuba ivene yakho. To ikhamele vene. Jwale ke frikane. Thuboy morwa ya ntlosa because nna ke nathi first ke vene. A re honna. When Msokoli vene ena e ka thula. Msokoli o tlo batla vene ya hae ho wena. Ha ona vene o tlo tshwanela ho batla le mang Msokoli vene wena o ntse sena yona. Ka mantswe a mang o itatela eng bothata. O itatela eng bothata. It's very dangerous, Basana. Very dangerous. Life re phelang batho ba batho is very dangerous. Kore e re kentse mathateng ana tshosang. Ana tshosang. Now we are busy re sebetsana le mathata rona. Every time re sebetsana le mathata rona. Kore o thola motho ha so sebetse. Hona le moshemane mozonu ya ka mana ntse ke dula Freedom Square. Ke gola ke yona ntho e ntse re ke tlowe. Zamile unana jwala asa sebetse ebenqila la mfana ona tawa asa sebetse ke hopola ha ntsa njwetsa hore batla mosebetsi ke re Zami a go njwetsa te tšhelete e tawa ngwe nka ka ara di phua mama ke fua ke mama ka engwe ke a iphandela ke be ke mmotsa potso ke re jwale ho tlo etsalang ha o sebetsa ha o le tawa ka tšhelete eo e fuwang ke mama ho tlo etsalang mohlang o fuan o na le your own money jalo lo ba fariki wa bana ona jwale sheba ba zona ke kwa o tawa bo fariki hantle ntle go gallao satano ba tla o isa bo fariki mara o limitile di resources tsa hao tse ka o isa bo fariki now o limitwa go ka di matšhelete go fuwa tšhelete ke mmao now ke na le question gore mohlang ka ba le tšhelete o tlo etsalang o tlo etsalang mohlang ka ba le tšhelete a ba thola mosebetsi mama itsa qeta o thola mosebetsi vele le ne be le ntho ke ngoma ntho Zamile ne be le tlakala because now una le tšhelete maybe mayona mo fa 500 ke example now sa thola ba ka 3000 e tlo mo etsang a hlotse ke 500 ne mo etsa le tlakala jwale 3000 meters Zamile ne le tlakala le ne le dula le sa theohele qetela ya qetela ka qetela tse ke utla o thulele kuwe mosebetsing nne ka utla o thore re ntlo mai o tsamaile miserable a ferekanya bophelo ba hae ka baka la hore re batho ba counting the risk dintho tse re di etsang kopa botsa ba bang ba lona o kadima tšhelete o so sebetse o kadima tšhelete na batho ba kadimanang ka tšhelete ba tseba ka o fela zonong ya lona gore o kadima ka tšhelete ka o so sebetse batho beela ka mohla o sebetsang
It's a sign ya hore le mohlang o sebetsang o tlo sebeletsa batho bana ba o seng o kadima tšhelete o bona. O kadima tšhelete mara o so sebetsa. You don't have the plan. Ha ona kelelo la o etsa tšhelete. Wena every time wena o hloka tšhelete o kadima tšhelete o bole ke mali. Now ho tlo etsa la mohlang o sebetsang because already so tlwaetse bophelo ba o kadima tšhelete o so sebetsa. Tlo go jwetsa ha le sebetsa le etsang. Hona le batho ba mosebetsi ha sebetsa jwalo wa thaba tswa wane jwalo o tlo kadima tšhelete a monate. Even a week I demand to do so, 15 ke a gola mos. Ka le nkutla masana. We ka di me bilang tsa bua re ka di 15 mos ke a gola. Ke tlo gola mos. Nka di me tšhelete. If o hloka maikarabelo now, o sena la le sente. O soka o sebetsa. Ho tlo etsa lang ka bophelo ba ho mohlang o sebetsang. Ho tlo etsa la mohlang o sebetsang. O lo sebeletsa batho wena. Because already so that element. You kadima tšhelete non-stop. You don't have the mind ya o etsa tšhelete wena. Every time I sena tšhelete o kadima tšhelete. Anyway, kadima o sa sebetse. Hona le basadi bana ba kadimang tšhelete le mahlalela. Wa mona monna ha o hlola le go rekela onoroko wena. O hlola le go rekela bra, but ha o qetile o santse create dikoloto tse ding. O lo kadima tšhelete bathong ba bang. But ha o qetile wa bona le motho yo kadimang tšhelete ka lebitso la hae ha a foti wena. Amatata runa batho ba baso. Uko basadi bana ba sa sebetseng. Bo se ya balisa ba feta ba rekisa di khartini wa di reka. Wa kolotisa. Ha o feta bo mang ba rekisa makula ba feta ba rekisa wa ha ba feta ho rekisa Jesu ya ne a mentse sfapano. O reka le Jesu wena ya na fla kore but kana botse wa bona situation now question ya ka kore ha e ba o phela phelo bo jalo o tlo etsa lang ka bophelo bao mara ke etsa sense ba tsana rata maemo o se ka ngona wa maintain rata beauty rata botle rata label tso se ka ngona di maintain tso ntse di thusa mma ha o fa tšhelete fela lo reka dintho tse expensive ha o fa tšhelete lo reka dintho tse expensive ho be mohlang o na le tšhelete mohlang o ka ba wa sebetsa o tlo sebeletsa ingwena if o qadile today lo sebeletsa dikoloto we lo sebeletsa dikoloto we if today o le ngwana ya senga aparela bagotsi o phelela bagotsi o etsa everything for your friend go tlo beela ka mohlang o sebetsang wena lo phelela batho bana tšhelete tsa o tlo fella batho go impressa batho because already o sontso tenela bona ha o so sebetsa o so bile next month o sontso tenela batho ba bang ba lona wa sebetsa but le tšhelete e sebetsang doesn't are you tools to sustain that life we phelang that is why batho ba se santse re tlo ba le mathata sosang serious problem ka mo jaja ngwana ratang di phahlo a ratang di label a soka ba le bokgoni ba o fihla mo le a ratang beauty because le beauty ya sebedisa a not too expensive jwalo ka beauty let's even next alone a not too expensive jwalo ka beauty a not too jang tšhelete jwalo ka beauty wa bona ntho di kana tse jang tšhelete ke botawa ke bofebe ke beauty ntho tsene tse tharo di ja botawa a mang di ja tšhelete tsa batho ka sehloho ba tsona today batho ba rata bohlale rata beauty rata botle of which there is nothing wrong but ka bo madima be rata beauty yo re sa gone le maintain and that is why ha nako entse tsamaya o ba se febe
you are forced to rube sefebe because now o rata beauty, o rata lifestyle udimo ha we afford ke yena so hlanta te ano nne mona yana le mosadi wa hae o tlo mo etsa ana le chelete o tlo mo etsa o tlo monga le nna le ampatla ke le shebile tate mosisa tlo kwana Tokwan shishanki. Wamona mushisha kyo. Ki bua pelanda te mudimu. Mushisha hai banana le chelte ngat. Mushisha kalinga mo. Anza tsamakali kekeche. Tsamudula fatse. Tsamudula fatse. Dula fatse mushisha. Shishanki. Guys, if o rata beauty, ungwana rata mbotle. Tlo go tswetse di chances tsa go ba se febe sa ngwana na o ithekitse di ngata. The chances tsa go ba tsotsi o be moshemane wa tsotsi elo dulang gore file yana go ntsa tsamaya di chances tseno di ngata holo. Why? Because rata beauty le batswadi ba rona ba tsebile le thusa ba tsebile le eletsa ore ngwanaka ska rata nthwena yo sa kong go gona o e afford for yona aba le eletsa aba le eletsa wana tšhelete ngwe e ngwe e fihlang fela o ya moriri tšhelete e fihlang fela e tshwarang letsong la gago ya diphatlhong tšhelete e tshwarang fela ya kae ya diphatlhong every time o tshwara tšhelete ya diphatlhong every time mpolelele bokamoso kwala mahlo fela o imagine bophelo ba gore tlo ba eng bokamoso ba o tlo ba eng a re bua nnete bokamoso ba o tlo ba eng e tlo ba eng let us be honest Kubonga di media, like about the 100 rand as a 5. Sir, we regis. Kemo, I get some critical bitan, Kemo, so sorry. It's origin, close. Wena rekisa di bag tloko rekisa di bag ka imedi kwa tsentsa di shopo tse different o bane machonisa a se batho ka di banang ka tšhelete fela machonisa ke motho mo le o nkang tšhelete ya o ile o tšhonisa ho yena machonisa se motho ka di mang tšhelete o yena fela motho e mong le e mong yo reng every time wena o thola tšhelete o fitsetsa o yena ke machonisa antlong ke le jwetse lefatshe le jwang lefatshe mona hona le batho ba dutseng tjena ba stadiang ba planelang tšhelete tsa lona gale ke le ruta ntho na le batho ba dulang tjena tlo wena o rekisa dieta ka di be week ska di be deep ha ke ra ke no di be haufinyana ona le bana ba saloon le yana o emetse saloon ona le bana ba di steens tops ntho tsa sefahleho di steeps facial expression tlo wena ema mona bana ba ka a eske la tla le bangata folang nkile ka le ruta ntho
enwa ntho a e tshwereng o batla tlo nka tšhelete ya gago ka yona ntho a e rekisang le enwa ntho a e tshwereng o batla tlo nka tšhelete ya gago ka yona le ena gape go na le bang le ena o bula tavenenyana kapa tlapanyana le ena o batla tšhelete ya gago now if ha o aware if ha o hlalefe bathong ba ho na le o ka ifumanang mo sebeletsa o se aware basana mara ke maikutla bathong bana ho na le batho ba ka etsang jwang ba ka iphumana o etsa jwang o mo sebeletsa yena kwa di wena o ka dimana ka tšhelete ke matšhonisa tloga thank you babe wena o ka dimana ka tšhelete wa matšhonisa mama o ka dimana ka tšhelete matšhonisa yo reng ga o kgotse bo tlo mo fa tšhelete ga ona mafapaneng le bana ga ona nix it depend gore go bana ke o fia tshwere ntho e o e ratang yena yo o ratang bohlale ba yona yena yo o ratang o iphela if o rata beauty o ka iphumana o sore ke bokae 500 nkgodisa ntate ke a o sebeletsa mphe tšhelete nkgodisa kgwedi fedile ke a gola tankinte ga o gola so bile o hlapa hoseng ka mokgo le hloileng tšhelete o ka dula fa o so hlapa hoseng o so ebile ikentse mona salary pay ya gago so ikentse mona le khati ya teng hoseng fela mpotse o ya kae lo hlapa o ya shoponyana so ke bone ntho e smart money ke bokae ntho ena ha e etsa tje mpotse wa ya etsa tje o santsa imagine batho bana ba a tlo ba rekelang hansa ha imagine yena o santsa imagine I wonder ba tlo reng ha ke teng ke bokae 100 rand thank you sir 600 rand wa feta jo timse bona tlhako tse jo sanana dieta tse tlo di mechisa country to di mechisa tlo bona dieta tse ke bokae thank you so go di chikwetse jo modimo beke ye ke sailing e se umbotsa wa ba yentse be sailing ba etsa gore ska ba etsa phoso ya ifita ba be ba ngole ne le 1005 mare re theotse re etsetsa gore ska ba itlwella this time ali utlwe sail e bolela re etsetsa gore ska ba etsa ska ba itlwella this time re kopa o siela ka ba bonyane re fukuditse o tlo isia ke bokae 1000 thank you sir ke rata weekend ke batla weekend wa tswa weekend e reng ha o etsa tsena e re ha o wa sheba bophelo ba hao kaofela o sebeletsa batho. That is why every time when we like to rapellang for financial breakthrough, well, rapelo for matata di tšhelete.
beauty santse o tlo kolota le matšhonisa a kwetse santse o tlo sebeletsa le matšhonisa ba re 30% le ba bitsa bokae ke bokae 50% o kadima bokae 100 rand 500 ile 750 that is why today le kolta bo matšhonisa ene ka o fela batho ba kolta ga ona motlhango shebang fatshe re mara ke eng e jang tšhelete yaka ana motlhango e etsang the same way re sa kgone go sheba ke eng tse affectang batswadi ba rona ke dife dintho tse sentseng nako ya batswadi ba rona ke dife dintho tse affectileng batswadi ba ga re ya di sheba and that is why today re phelang the same life ya batswadi ba rona there was a time ke santse ke pheta ntho ne ke bua ne ke rata go bolelela batho ba kerekeng ke tena diphahlo tsa monehelo ka 2010 11 12 13 ne ke tena diphahlo tsa monehelo e ne ra rile di-crusading be re fa diphahlo dieta di diphahlo dilamba di ne re dinka re di bea kae ka backroom mane haka ne re di bea ka backroomong ka manta ke ama mjalefa re fihla re di ala nna ke be ke nka dieta tsa menehelo ke tena di ene ke gona ne nka gona o ithekela ne nka gona but you know ne ke batla go etsang ke yang tšhelete ya ka hleng tla be ke e lebala bothata ba batho ke bang we don't want to invest dinthong tse tlo generatang 500 yen we invest in nthong e tlo generatang 500 yen e eketse 500 yen we don't do that that is why le basadi ba sa tshwanalang ba nyalo if o nyala mosadi o nyetse stroll and ra yetsa phoso ka close ka hla nka di medlas to school wa bona ba bang ba lona ga le tlo gona le phela manyalo if modimo sa le thusa lena ba ratang bo smart lena ba ratang beauty lena ba ratang o phelela batho le tlo kopana le banna ba sebetsang tše monna motho monna enwa wa batho a sebetsa a re o builda bophelo ba hae wena ha o fihla what do you put in the table wena o re I put the straw what do you bring in the table I bring the straw ba bang ba lona I'm telling you if let's change le lo ba di problem ba nneng ba lona le lo ba di problem ba sading ba lona ha qetile le lo ba problem maphelong a lona because what's all etsang just because wena o rata dintho everything how fihla motho fihla o ha se sella tswirtswir o sora ha nkgathalle ha ntsotelle ha mphe go re hanketsetse next ke batla se ke batla yo ngwe hape that is why rena le basadi ba phelela ntho eo to them because re seta di standard tse etsang gore betsatsing la ka shogolana we can't live we are forced to phela bophelo bona ba mathata beauty matšhonisa entertainment jwala kaofela ntho tse di ja tšhelete all of them di ja tšhelete and we don't invest ntho ntse tlo change maphelo a rona so that is why re phelang fela re na le di-problem non-stop if you don't have a plan for life ga o qetile o bo batla go phela o bo batla go kena bophelong ba ro sena plan for bophelo bo you're going to frustrate your life ne ke ba tšwetsa every day ke re nna ke tlo ba le tšhelete ke tla qala go apara expensive ka nako e right ne ke rata go tšho jalo ka 2015 14 15 ka ba le breakthrough ya tšhelete e tshosang ka ba le breakthrough ya tšhelete le ya tsebo
It's a total breakthrough. Ne ke kena Joburg ke fihle ke reke dieta. Hore na ke patetse boka next mind because that time ne ke afford because I did everything e tlo nthusa to sustain that life. Family tsa lona tseo le sa batlong a rona le tsona tseo le batlang go change maphelo a bona bomma lona bo ntata lona family tsa lona tseo le batlang go change maphelo a bona change maphelo batla go change bophelo ba batho ba hlotseng go change maphelo a bona wena batla go change maphelo a bona and today we be emisitse ba hao bophelo because batla go change bophelo ba nkgono yena e le mmao le nkgono yena e le ntate mo and o batla go change maphelo a bona o sa afford. How qeta nka o re change bona wena o sala le empty every time when o qeta o ba fa wena o sala le empty and then how qetile bonana you will survive. It's impossible ha gona ntwana nthusi nna I had to re ke tshware funeral ke ba bolae ka ofela family ya kana ne ke ba bolae ka ofela ka ba tshwarela le pato la letsatsi le one mbotsa why jwang I had to focus on and build my life. And then I get two swing Khonwaka. Khonwaka Mudima Mushonelo Fatse Lima Robertsin Day. I remember 3 pieces of the rackets and I get the rekil, Negidi Reketiana. Khonwaka and Hakikata the raka, Alisiko, Kadi Kenya Katum, it's a filter about beats. I thought on Khonwaka to be excited about Peter Songo. At the Mtanam, they are standing Rakizintle. At Marum Nasen de Lupele. Wena usomncinci unentanga zakho na le dithaka tsa o tse tlo shebang ho wena nka di raka tsena ngwana ka o ipatlele pleke ya ho o lo di sebedisa nkgono wa ka ke a mfosa hore ke lo qala bophelo ba ka wela wa still young ka ba ke be ke lo etsa mokhukhu wa ka ba ka bommalona ba ka ba selfish bontata lona ba selfish because ba faith maphelo a bona jwale ba batla le faile ba a bona no ba shebile hore le ba hlokomele ke bona jona ba shebile hore le ba hlokomele ba shebile hore le ba maintainela sheba wena ba tla o maintaina bophelo ba mo wena self wa hloleha and how tshwantse ba build up bophelo ba so that o tlo gona guys ke kopa dulang fatshe le metseng lona tšhelete ka lemphile tsokwa be dula tsa pedi tse benyang tsokwa no moshimana ka motho lo ena moruti le batho ka be ba bona I wena tineng to light ke batla tineng brugo bo black bo dark bo brother matha moshimana ka ana ke tla le ruta na ke petila se hlola ke itela robala mfatshe mo kampo wa se shebela dimlona le re hopotsang mara hopotsa o shebela o morena Jesu ka palifu sheba he ke lona bana le batswadi ba le down to earth le ba putswa kaofela thusanang le nyulo ke bona le tlonyolwa jwa bana le level e lengwe ena o thusa ye mong jwang gore batle mo yena o thusa e mong gore batle jwang ba thusana jwang because ntho gore batle ba gone o thusana gore yena a phahame ha qetile a kalame hodimo then ha qetile o nyolela hodimo then a gole o phula enwa ka letsoho why a gona o mo phula because yena pele o sa tsweletse rona re batla ba thusa re le leveleng tsa bona unto le leveleng ya so that is why every time when o thola something o tshwantse o fitsetse o bona because ha ona mohlang le wena o yang leveleng engwe because o ba thusa o le leveleng ya bona modimo na re hantse ke futsanehile ne ke sa kgone ntsha batho futsane because le nna ne ke futsanehile until that modimo a bua le nna ka pulpit ke I did not understand what is the pulpit modimo re ntwena yo eme yone tse pulpit you pull mosebetsi wa hao as a preacher is to pull the person someone from that pit
That is why it's a pulpit. Because mosebetsi le wena, you are supposed to have your own pulpit. You must be financial. You must try to be financial stable so that how nzo ba hula o ska wa iphumana so na o se di leveleng ya bona. But runa re etsang go bala fatshe wena be ka ro mothusa tshwarana ka matso wena mo hula haholo mo hule ska itshwarela mo ska tshwara stu mole papa mole haholo ka matso mabedi mole ke ro hula yena ntate mole wena o ro mo hula wena o hula yena mara qeteletsa sa tlisa wena fatshe re etsa ntho re itse re ba hula mara ba qeteletsa ba etsa jwa o tlile fatshe. Now that is why re ke rekelang di problem. Two, we live for re phelela bophela le ho dilana le di problem. Re phela bophelo ba ho dilana le di problem. Mamela matawa a hona ntho e tsang tšhelete jwalo ka botawa a hona ntho e tsang tšhelete jwalo ka bofebe a hona ntho e tsang tšhelete jwalo ka beauty ya bofo a hona ntho e tsang tšhelete jwalo ka ho impressa batho. To impress people who are expensive. Thank you, Mr. Malaka. But how about your matter, guys? And hakiboni ka tlo fela hona jwale until you change your mindset ya rona. The time we change your mindset ya rona, mohlang o ka change your mindset ya rona. Nkile ka ya Santi di living beton yona ntho e bitsa nte bo tla go itolo ke ngwana ntate te bo le no nthusa Ke Louis Vuitton. engwe ke bogushi hana ke le ntho khana ha di qeta o ka kena ntate magata ke bona line ya di shopo tsene le batho ba batho fela. There was no white people. Shopong tse Santi ba fotse e le boseng batho ba batho ba kene shopong tse. If we don't change our mindset, ya o qetela ko sebaki o sebaki o tsaba baka ke ho baka ke when you say hey ntwana ke utlwile nka se hlole ke etsa hape ke nka se when o re ntwana nka se hlole ke etsa wa bona o se motho ya kgonang o baka o re I will never do this again. O ka iphumana o etsa ntho e le nngwe non-stop and e destroyang bophelo ba o non-stop. That is why you need to sit down and check gore mare ke di feeding ntho tse sotlileng batswadi ba ka ke di feeding ntho tse frustrating batswadi ba ka. Number 2 ke di feeding ntho tse jang tšhelete ya ka. Number 3 ke di feeding ntho tse nketsang gore ke be set. Ke ntho tse nkutlisang bohloko ke di feeding ntho di dulela fatshe Jesu o re ke mang ya reng ha batla a hathawa a ba sa qale fela ka o sheka a o cheke dintho a etse the cost a analyze. Ke batla ho nyala with all my heart. All my heart. But ke motho a bakang. When ke ne ke nyala for the second time, ke nyetse ka speed ke sa considera dintho tse ngata. Ka nyala fopo. I did not consider anything. But ntho eno ile sharper
ya shapa le bophelo ba ka bo khotlisetsa from zero. That is why this time I will never do that mistake again. Something ke dile fatshe jwale ke consider dintho tse ngata no ke checka dintho tse ngata ke sa etsa jwala ka pele. Why? Because ke motho a bakang. Wa bona motho a sa baking, if modimo a sa o thusa o fihle stage sa o baka, you can find yourself o dula o ntse o etsa ntho e le nngwe non stop. O ka ya jwaleng bo je tšhelete o bo sa bone o bontse o pheta. O ka ya bofebe o je tšhelete o ka bofebe o bontse o etsa non stop o sa bone. That is why rena le batho ba etsang dintho non stop. One mistake I pheta ngata because a se batho ba bakang. We don't repent. When I do look at him, I tell about Patalma, do look at him, I come on about Chosabio, over Boo, or I never to one Patalman Zautini. Ketlari. It is because our back. And that is why sometimes listen into non-stop. We're not so like into you we non-stop. Non-stop you so. Why? Because I'm not back on when. Because if never back up as on come on into the reddition Chile. If never mufuta about to repent. Or no, but I will never allow this mistake to happen again. I consider so many things nowadays. Now you consider because of Kilaka here's a mistake. Kanyala feel like Sasoteli, but this time I will never do that again. You consider it into the you check it into the because I want to build a tower and I cannot build a tower foundation in a poor. I cannot do that again. Where now we are. What are you doing, Kabu Pilobao? What are the things of the Shaban Kabu Pilobao? So, Rihanna is frustrating about Solibaga, is frustrating, and that's what it is. Kiakwan. Basa iqeneheleng ba bang hape ke bana ba manyalo a 18 years ana batho ba createlang di problem jwala ka ba basadi bana ba bo 18 years fumana ngwana wa 18 years a santsa go wish 18 years ke go ba repeat 18 years 20 years 18 years you are go wishing ka 20 years ka 18 years ka 20 years you are go wishing. Frustrating your life, destroying your mind. Because Mujolo, 19 years or 18 years, Mugowisho na se papadi. Mugowisho 1 year sachene. Kukubonga ime something. Yeah. Don't sorry na someone is kupa liskier. Kupa lepilo sensibilities. Togwa. Toma mtalf. Keep you hawi. Yeah. Ka 18 years. Ka 18 years also kalu pelo bao. Ka 18 years also litoro tsa di so be clear. Ka 18 years also khonulo bona o ya kae. Also be the direction. Togwa na moshimane na kwa amotso. Hare jole 1 2 3 nka peace pelo nyaka tsamaka yo go wish so go moshimana ka no ke thotse amonya amotle a tshama boy o yena ka rona le understanding kanti le no tlotla lata peace nyana ya hae nka I even na khates ke bana ba banyana jwale ke batla nka bo butu ba baholo o butu ba moholo tlo that so na ke ruta ke le jetsa re ke tlo ruta matsatsa soranta le nna nka pele mothantseng a fana ka peace ya dipelo tsa hae ona le future me emetseng hlepula ba tsana mara ke manyang go tla o emetse ke future e batlang a stable mindset, e batlang a stable heart. So, ke batla bo dielo bo ntlo yelo bo
nlahlile le tlo ka DJ sho e ke motho tse motelle so o na le hembe sho today one of the things is that batho ba tshwabe di problem at the early stage ke ena ya o fana ka dipelo tsa rona batho le dikelello tsa rona bashimane bana kaofela ba ithuta mojolo o nkile piece ya pelo ya hao o nana o tlo etsalang ka bokamoso ba hao o nana o tlo ya kae wena ka pelo e seng le maranta jwalo ka age o leng ho yona ntshebe se ka lapanya panya ntshebe mamenemeneti ntshebe ka age ya 18 years o nana o tlo ya kae. That is why some of you, Baba Barona Litomana Liloba the domestic work. Because already you allowed people today you can't focus to your dream. Botsanga bommalona ba fane ka dipelo tsa bona ba bontate ba bangata. Le bommalona le bontatalona ha sa le ba supply ba beile dipelo nka di mento nkalime malapiao nkalime skimborto nkalime malapiao. Thank you that bon malon ha isa le ba le mosa ba etsa tje ba tsamaisa dipelo jole ka register Holy Communion le bon tatalo ha isa le ba hona le batho ba phelelang ntwe. That is why batho ba tse re santse le tlo ba le mathata le tlo ba mathuela le be di sangoma because ha bophelo bo trapa hantle bo ka o etsa le thuela bo etsa ba miserable mathuela most of batho ba ile man ba miserable because ha bophelo bo trapile hantle ka ba le thuela bo tsa dutseng pela hao ha e bohle ntwe ne pela hao mo ne tlotseng teng ke hey. You will never survive. And a couple of madima bima tatingana lebon khun babo 40 years. 40 years lebon tatemul babo 40 years. Banza ba jisa dipelo tsa bona e ka re ke Holy Communion. Untso le nkgono so tsofetse no tshwantse focus a bophelo bao maruntsho untso fana ka dipelo tsa ba nneng bana kaofela. Re ntse re etsa letsatsi la ka shogoleng. Life ya batho ba ske solo hle. So I just saw no go wana 18 years. Sanzo emetse ke toro tsa, sanzo emetse ke plan, sanzo emetse ke university. Maro sanzo le miserable. For hamorse ya moshimane e ntseng e fepua ke ntatae e tenang di underpants tsa ntatae tsa tšhelete ya ntatae satan tsentse di rekela di pause o ntsa ja phofu ya ha bona maro mmona jole ka husband wena ha o mosheba hamorse na moshimane e ntseng e fepua ha bona but wena o mmona o so mmitsa future husband ha qetile se bile o fana ka pelo ya o for yena. That is why le tlo hloka direction bana baka le tlo hloka direction fact le tlo hloka direction. Ona mo le tlwante re santse re tlo kereka dikerekeng tsa dingaka re di tshintse re kae because re batla thuso ka di message tse re di entseng. Ke letsetse mohlala ka re koloi tsa ka di emedile 6 ka pelang 6 cars. Mara ne ke sokola ka di mandatini koloi ke sokotse ka di mamorado ka koloi ne ke sokola e o se jwala etsa mistake ya re ke ka hlala ke mokadima a ba kala makhumbiane ya ka yana ka handbrake ntse le handbrake ke be ke mo botsa ke re ngwana ka koloi yane ha ile handbrake e lisa ina le sound a re ne etsa ka re hlile go mfounela ka re you are too careless re nga hlala go ka di mekolo yaka
you are too careless. If you wena no tla no mokadimo re no ntshe tšhelete o lokise dikoloi o fellwe ke tšhelete jwale ka bana ba lona ba o le ba forcetang go ya sekolong ntho ena e batle sekolo mara wa mo foster bo mo patalle tšhelete mara wa e bona ntho ya e sa batla sekolong mara wa mo foster. You want to invest to something yo tsebang re tlo fella tseleng wa mmona ngwana yo ka investang go yena wa mmona ngwana yo ka mo patallang tšhelete for sekolo wa mmona gore ngwana no a se batla sekolo yona yo mo tsosang yo mo kgannang ka nkane yona ya febang yona ya nang le nako ya di-TikTok ya bapalang a dulang founung bosiu le motshehare a le founung ha o qetile you want to invest le ipitsa tsa bofutsana le investa di-nonsensong tsa batho fela tje ha le qetile le hloka tšhelete ka baka la gore le investa di-nonsensong nonsense nna ke batla o ska tshwana le nna ke batla o kenya sekolo wa mmona gore ha batle sekolo ntho ena because if ana batla sekolo o na tlo ipha nako ya sekolo o na tla etsa di-homework o na tla etsa dintho o na tla etsa di-research o na ke kena TikTok o na tla nka phone a etsa di-research ka phone ya hae a research a batla information ka ntho a batlang go ba yona. Bima matsatsi ana ke re ke a monate ya Victorious ha e monate nix le no ke utlwana le antsa ipotsa ne ke ya kae atile check o investor kae check and investor kae ai ke le ka bitsa moradi wa ka nna ka bitsa dating ka re ngwanaka o re batla tswa lenyalo ka re ya pele njetse ro o batla tlo etsang ka freedom ya hao ha o qeta tswa lenyalo tlo etsang ka freedom ya hao give me a picture and the plan ya bophelo ba hao ke a sena yona ha qetile itsa qeta o tswa ka re ngwanaka before I can invest to you I want to know your plan and your direction and the goal because I'm not going to invest to somebody else's direction. I will never do that. That is why that next time of next. I will never sponsor some that why the companies and the company ka tšhelete tse fundang di bitswang the funders di ne di etsa so batho ba fundang di company tsena tsa bonto tse fundang pele o no tla ka business plan no ba sa funda business plan ba re batla go bona e operator ntho e etsa re batla go bona e etsang because they don't want to invest to something esiko luna le batlo investa batho le batlo investa ba ne ba luna le batlo investa wa mmona ntho ena ha o rata le bollo yena nana ka 2025 ke tlo investa le ngwaneng a yang le bollo se ke isa ngwana ka le bollo ka 2025 o di 2026 ngwana o di tse le bollong te ntho ka ra ntlonyane platanyana bana ba batho ba dutse di laptopong ba bohlale wa ha o yana mo invest o patetse o mo pataletse lo dula nthonyane ha go tla mane o tla fela ka bondota ha una next betere o tla ka letsoku le ka bondota ka nako tse invest ko wena investile batho ba batho nna life ya batho ba batho ke sharp ka yona that is why santse tlo re etsa re change dikereke ke na ne qetile o bua di ne tfelletse ne ka ba shota ife mo hopotse you are not going to enjoy your life so long as you willing mo sebetsana le mathato you are not going to enjoy your life
solanka o ntse o create the problem a o qetile a o tshwanetse o enjoy bophelo ba hao wena o busy sebetsana le di-problem, you'll never enjoy your life. Next. Abana ya mojolo le bana ba o ipotsang gore ho hana ka gore fase popelo ya o ka trata Ke nnete ntate Moruti. a go tlo reng Ke nnete ntate Moruti. ana batho ba senang direction jwalo ka bao batho ba batsho a ona batho ba senang direction jwalo ka bao a ke so bone dintho tse domo jwalo ka batho ba batsho utlwe motho a re no o ntse a batla ngwana o mmotse o nyetswe boyfriend ya ka e batla ngwana o na le ngwana mara se wa hae re batla e mongwe wa rona ga mmoro se a Satan ya moleko a kereke ya vota vandag ana o ka bona motho o kwatile pela o tsebe ke bua le yena o tsebe di ja ho yena jwale o kwatile mo shebe ka S pele ne ke rata ho jwetsa batho ke re clinic ke mahala e teng Botjhabela e teng ka toropong e teng Botjhabela e teng ha o nyolwa Phameng e teng Rocklands clinic ke mahala gore ha ba o rata ntho e etsang bana a gre o ka enjoy ntho e etsang bana bo tlwella bana o na le choice mos shebang bana ba rona ba bangata jwang ba bang ebile re ba tsebe ka mabitso ke bonto wena ntho ne le tse seta wena kana mang wena motsunyana ba rubitsa ngwana hao re tlo frustrate bophelo ba rona ka sehlo ba tsana ke kwetse we are going to frustrate our life ka di mistake tse senang kelello mistake tse senang kelello we are going to frustrate our life ha re qetile re tlo kerekela mathata ya bobedi every time ba re thola tšhelete tlo tshwanela re fitisetse mathateng a rona today re sponsora mathata ka ditšhelete tsa rona we don't enjoy our life nna letsatsi ne la ke soka ke ba expensive ke le jwetsa sephiri a ke soka ke ba expensive le no a ke so reke diphahlo ke ntse ke gagata tsane tsa gale hempe tsena tse tshweu tsaka ke ntse ke gagata tsona a ke competition le mang kapa mang and I will never compete le mang kapa mang I will never do that because I get to batho ba ke batla go compete le bona ba phediswa ke a ke tsebe next I will never do that. Mosadi ya mongwe wa ka ene ke monyetsi ke a re ho nna a re ntlo ya ka ya base vatere a mpotsa re ke rekile ka boka itse qeto mo jwetsa re jo o jowe ntho ene ke bitse ka pelong tlhape ne ke bitse ka pelong ke be ke re ho yana sheba ntho ene ke e galla bophelong ba ka kudula ka toropong I didn't care hore ke dula ka rantlo jwang solanka le ka toropong ene ke dula ka toropong ene ke le bantate modimo because I was working for this ke sebeleditse o tla mo nna emole montsa mo changeang the way le tsa dintho ka teng mohlale ke la change mindset la sheba diphoso tsa batswadi ba lona le lona batswadi allowang bana thusang bana ba lona wa mmona re ngwana no ha o rata bo expensive o rata once ngwana wa ka rata botle a le 10 years 15 years o tsebe jwale mono so iketseditse sefebe sa ngwanana
ke ba le mamele le tla jwetswa ke nna o iketsetse sefebelenki sa ngwanana se tlo ithekisang ha nako e ntse tsamaya o tla ratana le bo runa wa tla le ho runa yena wa hao wa tla because now when o batla motho ka sponsorang bophelo bona bo busetileng o tlo nka mang le mang ya nang le tšhelete kapa mang le mang ya affordang o sponsora bophelo bona o tlo monka. If ngwana wa moshimane o mo spoiler ka tšhelete ha ba tlo sebetsa o tsebe sontso mararata botla rata dintho diphahlo tse expensive o tsebe o sontso iketsetsa tsotsi e sentse na le better growth flame. So let us help our bana ba runa. Le runa re le batswadi, let us change. Le runa ka matlong a runa, let us change. A re shebeng dintho tse jang ditšhelete tsa rona. A re shebeng hore ho etsahalang ke re lwana ke dife dintho tse khosang dintho ka ramanyalo a rona le ka ramalapa a rona, and to avoid all of those things. Qetelong ya ho qetela tlohelang ho kadimana ka tšhelete batho ba sa tlong ho le patala. O buitshotisa wena o botloela o etsa mabaka hao ka batho ba tlarong ho sane tshwantse le lekisane le bona o bo qeteletse ntse o roa kana tlo ne mmao ka tšhelete aka. Amen. 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 Basa ibini likwatile. A ke gola 150 nna ke qala bophelo baka ka 150 ene ke fumana ntate two boy ne ke gola 150 ke qala build up bophelo baka ka 150. That is why le mohlang o fihlang di 150,000 a ke ka sokola build up bophelo baka because already ne sentse ke rehezitse 150 ne ke gola 150 nna ke qala ke build up bophelo baka ka 1 out of 150 ne ke build bophelo baka ka ba le ntlo ya ka nna ka ba le mkhukhu wa ka a qetle ka ba le furniture nna ke rekile dikoloi ke so ka di 150 tseo ne ke rekile dikoloi. Hona le ntate mo ha ke mo lebale o hlokaetse ntate Sebabatso. I don't forget that man. Una mpitsa Andres una re Andres if o ka hloleha go sebedisa 20 rand le mohlang tshwereng 200 ha o tlo kgona ho sebedisa a re if o hloleha ke 20 rand a re you must make sure that when o re ha ona tšhelete o bona le dintho tse tshwarehang tseo di supang. Ntate Sebabatso na nthusi ntho e batsalang o na nthusa re make sure that how re ha ona tšhelete o bo supa dintho. Ke ne ke sebetsa lineing ha ke dula Freedom Square mokhukhung ka kena maruaneng bo bosiu ke na le koloi e one ke renke bo fihla batho bo 12 o'clock bo 3 ba tswa ho tšhatla dikoloi ka nako tse ne re rata ho reka dipikara tsa boshodu bo di radio tsa dikoloi ka boshodu e ne le ka nako tsena dikoloi ne di thubuwa for di radio ditsotsi di tle e monna hebla wa ka tshwere di speakera tsa Sony tsa Panasonic le radio ya teng be ke re ke re bondate ka nako tsena dikoloi ya ka ena radio be ke re ho sane guys ke na le mabaka ka tšhelete mpotse ho sane ke ka ke a medete man medete ne sentse le teng ke fihla ke re hlola ke ipotsa re batho ba batla ho ha ba sokola. You will never build so long go be a tšhelete because o ka se hai ka se hai batho bohle ba beyang tšhelete ha se bohle ba kgoneng ho ha aba hai next mbotso etsa ha o fihla 10,000 fela ona le lebaka le hlang le agent le batlang 10,000 o fitise lebaka o qetile bore this time ka ne ke lo bapala site ha qeta o share ke tlo beya tšhelete ke tlo reka eng ha o 20,000 fela ona le lebaka le hlang le tlo nka 20,000 ka speed nna ne ke hai mona medete e santse le teng ne ke tsama fihle ke reke mekotle 5 ya cement le mekotle
le place sand di sebetse ke kene line the following day ha ke thotse 300 kapa 200 ke a medete ke lo reka di samente ne santse le 20 ranta ka nako tseo ke be ke ha 7 room ka from 300 ene ke yetsa line ne ke sebedisa wa ha ntlo ka ke dutse ka ra Freedom Square nna ka ha ntlo ka ke la ba ka rekela my ex wife koloi nna ka reka ka ha 7 room itsa qetile ka koloi e 1 ke thola bo ma 300 bo ma 500 ke kena line ka ha ntlo ka ba ka iqeta ya 7 room ka rekisa mala mohodu ka ba le ntlo ka qeta ka ba a qetile ke be ke rekela mosadi wa ka koloi you will solanka le ja diphahlo tsa lona I mean di tšhelete tsa lona ka dintho tse unnecessary kwana le tla di batla di oli o batla oli o thing yena ke mosupatsela tlo ntsha mathata sfapang ke qetile kwana message wa letsatsi Exwantsing ene tshwantse be ke buile pele re kwala ke ena le yona ke lebetse sfapang ke paske ka kwala ke sa e bua engwe e tshwantseng we mastare ke kelelo ya hao hore e o etsa diphoso kapa ya o thusa to achieve tate Makgethe ena e batlo o tsele moruti wa ka ha e batlo o tsele ntho e ke bua ntshebeng ka fela ke a o qetela batlang engwe ya dintho tse tshwantseng we master ke eng ke kelelo ya hao o re kelelo ya hao e a o thusa kapa e o thusa e o etsa diphoso kapa e etse diphoso ya o qetela ya o thusa o achieve na kapa hona mo e isang teng and ha e ba kelelo e sa o thusa ke a le kopa skar o kelelo we se right ha o qetile botsa mane batho ba boemong ba hao ka kelelo ba tshwanang le wena you are sabotaging yourself because ba bang ba rona mo re lomeletse ke dikelelo tsa rona and the sad part gore dikelelo tsa rona ra di trusta you trust your mind so much to an extent everything you etlang kelelong ya wa idumela and wa follower and that is why some of you lead yetswe ke dikelelo tsa lona so that is why you need somebody yo ka gona ya bohlale identify motho a bohlale yo ka reng wena o batla ho etsa decision o consult motho yena wa tseba ke batla ho etsa 1 2 3 o e bona jwa aya le utlwe if you want to survive kgethang batho ba bohlale and how do you know that kelelo ya o sabotage dula fatshe o shebe hore ha e salo mamela kelelo ya hao e o ise ka o etseditse eng di ke di fidi ntho tsa ka di supantso e di etseditsweng ke kelelo ya hao then ha o qetile if kelelo ya o sabotage ke o kopa ska la hlola le etsa di decision dula fatshe wa bana nna ntho e nsukudisang haholo nna kelelo ya ka re tla le hlakoreng la lenyalo that is why now kapa la o choose partner that is why no se kinka ke sa hloleng ke tata because ke a tseba ke lola ka mone inji se ka madais skala tse I tell you it's between life and death amone ke di entsa diphoso hle ke lola ka he mone inji se ingetsa diphoso full time I always make mistake ha ke tla tabenyando I always make mistakes. And I keep on. Luana, you have to check or kelelo we etsa diphoso tse jwang. That is why now every time nini ga kutoro ke batlo tsa qati kufunela mgadi hona le ntho solo so we bona jwang. Because ke motsemo mgadi ukuthi ka ntho tsa manyalo. So abutwa ka wena moshimana ka motho e batla o mmamele ntho. Ha e batlo ithobatsa. Check your mind. Baba mbalona sabotage ke kelelo ya hao. You and worse kelelo will be negative. Kelelo will be ntse nahana dintho tse negative. Ke
kelelo ya bentse yes e o nahanisa dintho tse bohloko o isabotage ka boena. You are destroying yourself. If kelelo ya etsa diphoso, always before you make a decision batla batho ba bohlale ba lekala kgonang o consulta o bona hore ke batla ho etsa so o nahana o e bona jwang phela. Ene motho a bohlale, not everybody o ka yang ho yena lo batla dikeletso. Not everybody. Batlang batho. That is why hona le batho ba bitsang di-mentor. Batlang batho. Batho ba go kgonang ho bua, and a very honest person. Re batla batho ba jwalo. Brutal honest. Motho o jwetsa nnete hore ha o qeta o tloha mo le utlwa hore o utlwa mo hloile hanyane mara o tla ba right letsatsi le tsamaya. Na le batho ba ka o jwetsa nnete o utlwa hore jo ha ne ke e batla nnete mara e tsenyetse. Ke utlwa ke sa mmatle bile ka re ka se ke ka bona bo 5 hours nyana. Ke qetile le nkutlwile. Ke kopa ba babedi ba nkutlwileng o ithutile vandag. Tlokwa. Ya pele ba tlokwa le wena mama. Ke a tsaya ba ba nne le lesiko next ka ra kereke. Ke a letse. Ha ba ba nke le tsane le lesiko next. O ithutile. Dumelang, ka lebitso ke Lesedi Letele, a proud and loyal servant of the Lord Jesus Christ. He's my mentor, my father. He is what I have, and I believe that the Lord has used him. So, Pastor, okay, today, we say most of our lives, re lukisa di mistake tse re di buildile. So hanse ke dutse mo yo hallang a re okay Lesedi mamela. The reason why re na le di mistake tse ngata is because re allowile di mistake tse nanang ebe di problem. Yes. Di mistake e be eng? Di problem. So the moment re reng ra lukisa, re sa lukisa mistake, re lukisa ntho e tibileng e bonahala. Problem. Yo. So from today I realize hore mentality waka ke hore once ke qeta ho etsa mistake ke ska hlotse ke treat a mistake ka re ke mistake mara ke o treat ke solve a problem. Wow. Yo, listen. Dumelang, ka lebitso ke Cecilia, fana ya ka ke Mahapi. Dintho di ngata tse ke thutileng tsona tse ntate moruti a di buileng. Ya pele ya hore o shebe gona tšhelete ya hao o e senya kae. Ke ne ke le ka ga lenyalo ke ne ke nyetswe mpa molekane wa ka ansia kore ntho e ke ntate moruti a buang ya hore ntho eo o qadileng ka yona ke yona e tlo senyang bophelo ba hao. Molekane wa ka o nana jwala haholo, o na senya tšhelete haholo bojwaleng. Le hona jwale kore e ka re ha sebetse kore ke utlwa bohloko e ka re a ka ba le teng ka re a ka imamella message on. Ya bobedi ke ya bana ba ka ba ileng ba ba le bana ba le banyane ba so kene lenyalong kapa ba so fitlhelle mo ba ne ba batla ho ba teng. Ke ithutile dintho tseno hore ke nnete ntho ntate moruti e buang bana ba rona ba ka tla ba tlo iphela e re phetseng maphelong a rona. Ngwana hao o entse ngwana ne ntate moruti. ka o teng ngwana le mo hodisa ka tsamaya then abaya Durban a lo sebetsa Durban ntate moruti. o tlile le ngwana o entse ngwana bobedi ke be ke re ngwe O bore ke se ka monka ke mo hodise ntate moruti. ke be ke O bore ke se ka monka ke mo hodise hape hobane ke na le ena yo wana ntshileng ka yena. e tlhalosang ke be ke re ska o hodisa yena wa bobedi ka re ska ba mo hodisa jwale ka moyentse a batla mo o na motlisitse hae ka re ska ba modumela o tsamaile ka yena no O tsamaile ka yena ntate moruti. go jana a sa tsamaya ka yena na lo latwa boraro karahana hana e lona le tsebontshetsa bana ba lona ba ka reng dikoko tse etsang bana tsa motšhini a le ba tsebo ba ntshetsa kore o mo tloela hlaparo ya tropong
a qeta ho hlapa a re wa tswa bo re ya kae because le nna ke a tsamayang ka ngwana o ye le nna toropong. Jesus. Ke jwetse mama Kgethe ka re mama Kgethe ska ba mmonka ke re ska ba idumela ntho eo. A ba nsebela he mama Kgethe ke tsebile hore ne se le tshele moo. A re hei ntate ka re yena na sa mo utlwela bohloko. Na sa mo utlwela bohloko ntate. A utlwela bohloko. Ee, Ka re ska ba idumela ntho eo. Nix. Ka re mama Kgethe ska ba dumela. Ska ba dumela nka ngwane wa moradi wa hao. Because if o ka monka o tlo kgutlela Durban a batla le mongata. Ene ke a ba tseba ba etsa jwalo bana ba. Ba ba etsa ba fe ba nne ba tlo ba theola ho lona mo. Wena no hona jwalo o nkgono ya fuang tšhelete o kgone ho ja tšhelete ya o katane le dintho di tlolo tsa ntsa ena di kake di ja di a kaka di a ja di a kaka ka re ba o lumelletsa bana ba ba ntse bana ntate moruti bile ne ba se ba hodile ya moholo tsamaile yeno wa bobedi eno lena ke mohlaba tsela a hlalo ipatela ha hae ke mo etseditse ntho engwe le engwe le engwe ke mo reketse le masenke a tsamaya ai wena o hloka re o fe mmelo wa sonta se seng fela re o lebohe nkisang bana ba lona responsibility so that ba se ba tlo tswela pele ho etsa diphoso se ba tlo tshwana le hore ba sebetsaneng le tsona a re me ka motho wa o qetela ke bang wa o qetela re mo utlwile tsatsing le tlokwana botwaka saga 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 salane saga phansi saga 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 Ke a dumedisa ka lebitso la Morena Jesu amen. o qala o tla ntate Ke qadile ho tla Sunday se fetileng. ke retla ke sonta sa bobedi se Ntate moruti. wow okay Ntho e ke ithutileng yona ntate moruti ha ntsa a preacher a re check di mistake tse tshwarelletseng batswadi ba rona. Ko re like nna kopa etsa example le ka nna. Ntate wa ka ha nghodisa. So ha ke batla ho etsa mistake o jwalo o tla bophelong ba ka hore ke bene le ngwana ka theko ho lenyalo le ntate modimo a tlo mfang lona. Because that thing ya hore ntate wa hao a ska o hodisa o le ngwana, maybe especially wa moshanyana, e tla le ditlamorao tse ngata haholo bophelong ba ka ke le ngwana moshemane. So ka nnete ho jwalo fela. God bless you Daddy. So ngwana ka nna ke le jetse gara ke sa hlola ke rera thero tsa ntse ne ke di rera ya meska Dumelang Phuthego. Nna ke Pontsho Lempe ka lebitso. Tate moruti ha ne ke kile ka go mamela before ke ba 40 years ke nana nka be ke le fere ka bophelo. Mara he ke mametse some of the things decisions o re ho tswa no mametse before ba 40 Tate moruti. yo Ke mametse o mong wa message o no o bua ha ne re na le women's conference Tate moruti. Ke tswile ka motlong. The problem is ke neng ke di handle ha ke ne ke le ko tlong. Now that ke tswile ka motlong ha ba sa mpolella ka tsona. Ke di bona ha ke ya ko tlong for ho nona le problem ya 1 2 3 ho nona le ba kgonne o tlo statement se ba etsa jwang ba ne ba na le di problem ke kgona go identify for go nona le problem ya 1 2 3 but ha ba mfounela ntate mo ba e handle se ka bo bona. very powerful pele e ne le problem tse di handle ko wena ntate mo tsa o tshwara dan tshwara wa dula hae ka tshwara wa solve di problem tsa hae ntate mo ke ne ke mentor wa ke ngwanyana o mong a re gele as long o ntse le ha lona banyana bo ha ba no hola bao mara ha o ka qa ho tswa
ba tla bona gore tshwanetse ke lokise 1 2 3 and they are doing it Ntate Moruti. And then now bophelong ba go ga ona load e theoile. Haholo Ntate Moruti e theohile. Tlo go jwetsa tlo kwa bontsha tlo kwa ke maitse o tswa halong. Ke mametse di-teachings tsa Ntate Moruti ka etsa decision. O botla tla ka tsatsi le le Eya ntate. re le ka ofising Eya be ke ntate. reng gape a ke a re tsamaya ga lona O buile Ntate ka re Moruti. tswa Wa re ke tswa hae. As long ke ntse ke le hae, ke tlo dula ke utlwa load e nngwe le e nngwe ya di-problem tsa ko tlung. But ha o tswile ko ha lona, mohlang o tlang, ha o no di bona in a different way. Ha o ya ha lona o lo ba checka. Ane e etsahala fela jwalo Ntate Moruti. wa o qetela Ntate Moruti. Ho o blind. malwesa Ha o se o bua ha ke tse ke kgekgola bokae. Ke kopa fela ba mogutshwane. Ntate Moruti, I don't know if you still recall hore nkile ka lla ka bothata ba hore ke na le obuti a hlopha mme wa ka ka tlung. ke a tseba Ha ntse ke e dula ne le hae. lwana wena le Ne ke lona dintwa tsa mme wa ka mehlena le mehlena. To a point ya hore there was this other time in Relwana, I think it was on Monday. Then be ke gona tla kerekeng e le o lwana le Wednesday. obuti wa hao Re lwana physical ene re tseka ntho ya hore o tella mama nna before ke ya ho ya o tshwara Ntate Moruti ke ile ka jwetsa mama ke re mama for as long as o ntse o keepile o butwa ka next to you o sa batle ho montsha hore a lo ba independent o go dula relaxitse ene o go dula o phedisa yona life yona o iphelang ha ka ba mmamela. Okay, 2020 it was a lockdown. I was supposed to go ke Gauteng ha ntse re na le branch Gauteng, then be ke sa kgone ho la bone leo le ke sang Gauteng ka lona be ke tshwara ke spenda letsatsi ko Stokisi Ntate Moruti. o tshwarelwa Ke tshwarelwa ntho ya ho lwantsha obuti wa ka mamela o lwantsha obuti wa hae because obuti wa o tella mama hae then now wena ke o kwalla ho kwallwa nna Ntate Moruti. mamela Monga ditaba o thoetse motho e se monga ditaba o tshwerwe. Now ke be ke ile ka realize 2020 hore ke sentse nako e ngata ka ho batla ho nka di-challenge kapa di-problem tse mme wa ka e leng hore yena wa di-entertainer ke di etsetsaka. because mau yena ha moleleke You're not content Ntate Moruti. o sharp ke O sharp. la ba lwanne ba ilukisa e fela Ho lokisa Ntate Moruti it's something. To a point that ke ile ka feel hore no man, no jona ke black sheep in this family because ke lona dinto tse leng hore ha da ntlama nna and then ho safara nna at the end. Ka tswa ka tlung. Noche ho founelwa nna ke robetse go munya ka hore o sa qadile ke re bona hore na o etsa jwang pula vele. A ke sa hlola ke lwana dinto tsa mma wa ka Ntate Moruti. Ke a leboha. ene ha ya tlisa relief ntho ho wena Ntate Moruti ebile no tjena nang ke khona hore ke check hore ka go munya kana ho hlokahala eng ke sheba hore na life kana like Jared Kalaso sentse ona le ntse ke di plan ntla ha ke sana stress sa hore ka tlung ho etsahala eng mama wa lwana le obuti kapa ho etsahalang gore ye yona ha sa le problem ya ka at all ene o tlisang bohloko Ntate Moruti motho a eleng hore o treatwa jalo ka black sheep ke lasbono ha bona wena ke hlahlama motho ke lona le yena ke mo hlahla instead of ho tswe yena set example le hone ho tsule lasbono ka tlung wa o qetela ha icon taba tsena ka di batla batho wa o qetela ma ba nkutlwileng ai guys le tlotla ba o qetela ale ngutla ale ngutla tlo kwana ngwana ka tlo hai nna ke tsona thuto tsa ka tse ke batla ho tsamaya ka tsona mataba he kgutlelang botabeng gape le lemong se o tla tla o entse tje o le tje o ntse ke kopa o nthusetsa te oruti ke bona ntho tsa ka di fasitse ee ngwanaka Dumelang Ntate Moruti, dumelang Phuthego. Nna ka lebitso ke nna Mpho Ramsedi.
Phoso ya pele nna e ke e entseng bophelong ba ka ke ho ba le ngwana ke ntse ke kena sekolo. E tlisitse delay cause ke ntse ngwana ntse ke kena sekolo. So that means ka tlameha ke nke decision ya hore ke be sekolo aside ke shebe ngwana ka cause ne ke sena support system ya hore ke ka mo siya le mang kapa mang. So I had to make a choice ya hore ke shebane le yena and then future ya ka ke be morao. And then okay ka ba right o right no o hodile o ya high school this year. But it was not easy ho mo hodisa cause I was a single mother as kana go eo cause ila re ntatwa e fela within 3 months 6 months ha re nke break ke tla o bona ha ngwana a hlaya. But how only 3 months pregnant? and then road. So even now ha so ka ba ntate and o 14 by Ngwana o 14. and then road. So nna ke tlo go ho youth jwale ka ho tsholo hore ha re shebe di boyfriend tse re jwalang le tsona hore na ke batho ba mofuta o jwang. And then ya bobedi ne ke sena courage ya o etsa but I'm forced to re ke etse because life e ke e batla ke khate dintho tse itseng. Number 1 ke batla ho ba financially independent mar ha ke tlo khona ho ba financially independent if ever ke ntse ke kera mme wa ka le bana ba rona. Ke tlo tlameha ke be brave enough ho ba jwetsa hore I'm married and I want to have my own house and this and that. Ono ba jere o ntso nyetse. And le re tshabisa o nyala lona. Ha kona. Ay. So ke tlameha today ke ba etsetse voice note ke ba jwetsa hore ke ba khata up until further notice. Ska ba etsa voice note. Ke etse jang le motho. Why? O lo dula le bona fatshe. Official. Then how qetile o bofa bana ba bang ba ba kae ka dilemo? Jo ba ba holo 27 23 ba ba holo ntate moruti. Nna le tlo re tsofisa o nyala wa utlwa. Ntho re ha o re batla mosadi a ba hla entse tshotlo kwa. Mama. Tlo mami. Motshware ka letsoho sebela kwa. And then so tshwara mmino ka letsoho le etse line e ya morao. So kwa motshware ka letsoho tlo kwa rakgadi motshware ka letsoho ntho e tlo le bolaya e tlo sotla le banna ba lona le o re qetelle ya qetelo ho sale le kwatele banna ba lona le lona bophelo ba lona bo yeme ke nna ena ke a o nyala ko wena ena ene nna ke iponetse wena tlo ba hula nna ke qetetse ke nyetse wena ha ke re ba se batla se le matota na se wesele. This is the life erisutlang. This is you how qetile and tell them and give them the strategy. O butwaka o ka nna etsa 1 2 3 o ka nna tshwara pijob o ka nna etsa ha ba tsamaya ba lo tshwara dipijob. Ana tla bona moradi wa ka nomsa ha ne ke stop o patala ngwana e sekolo ne ke patala school fees ya 2000 be ke jwetsa moradi wa ka qeta o ngala be ke re ngwana ka tswa ke sa hlola ke patala school fees ya hao a ba re papa ke sebetsa ka re ya ke na mo ke kenang teng o tla bona moradi wa ka a ke tsebe ngwana o qetile jwang sekolo o qetile I mean loiso wa qeta bile sa re wa qeta ka bo e wa qeta ha e sale ke motloela e santse le ngwana nomsa o ile ema ka maoto moradi wa ka a tshwanela ra provide ngwana because ne ke mo jwetse ka ra ke dikeng so la ka le soka le fitla staging so bomme bonkgono lona le bomme le bo so la ka le soka le fitla di staging tseng le tsena sa o dumela batho ba ne ba bule masoba dipelo tsa lona ba rantanye dipelo tsa lona le santse re tlo ba le mathata re tlo ba le mathata a tshosang o tla bontse o teng ka lejwe lena ke la mamang ke la Goliata nka lena o nkela
o lo lana le Goliath nka o le ena nka eng se fapane ke ba nnete ba tsana ke bua pela ntate modimo because tatelo we are miserable and frustrated ke ne ke nyetse mosadi ya nang le bana haka ka kamoreng yaka ke closet hodimo manela le maplanka a smart decoration a manamisitsweng ka glue le dipikiri ene re ha re kena tje re le siko 2 days ne kwa fumana robetse fatshe ke botse ke re gogla maplanka a leleleng jana mtho mme wa teng a ba re ha ngumoya ke re moya ona o kena kae mona mo ile ha ke rekile 1 and get 2 free buy 1 and get even if you buy 1 and get 3 free ba entse madora na tje ine re ha ke fihla ka tsatsi le le ke fumana ditulo tsa nna ka tsa ke di ratang tsa China tse di be wo di matse di robeile maoto ke bua pela ntate modimo di robeile maoto ha ke tla qetela o complaina ka re no jwale ke re ke inele ke a ke fumana sofa engwe ya China e tshitlewe ka lebota e le tswile maoto jwang ha ke tsebe ke bo buy 1 get free so mlandela. This is the problem on this. Re safarisa maphelo a rona, re emisa maphelo a rona. Ha re qetile re safarisa le ditoro tsa rona. Wa o qetela fapane ke mo hloka. Ke mangape ho lona mo. Potla ka ngwana ka. Mamenemeno ana ha tlo phama. Mamenemeno ha tlo phama. Enqeta wa tseba ke ife hape wa tsaya ke ife ya lo ka dimela batho tšhelete ka lebitso la hao ntshebe enqeta nke na lo ka dimela batho tšhelete ka lebitso la hao ntshebe mameneme enqeta nke na ka dimela batho tšhelete o lo ka dimela tšhelete ka lebitso la hao then motho ona ba hana ho patala ko ena setse di dikoloto Mike in that. Ntate moruti o ile wa re rute bana ba rona ho ba responsible. So ntwe ke ileng ka idiribile se le 2 years no yana ke se ke ba fa di 5 rand. So mo kgweding le 100 rand so ke 5 rand di 5 rand so e dira 50-50. So ke be ke dira ha e dirile 100 rand ya ke be ke ba naya 50 ya bone ke be ke mo fa 50 ya bone ba ba etsenya ka safe. And then until December, ha eba December be ke ba botsa le batla eng ba batla ba specify ntwe tse ba di batla be ke go ke shelter lona ke yo ge lena le tla bona na le ithekela ya mare ba dile for wena purpose ne dirile bokana o na dirile bokana ba tsa whatever e ba e batlang ka December so no ha ke na le stress ha ke batle di ranta tsa bo masimba bo di eng nix ene ba banyane ka dijara ke yo 7 le 9 So ba ithekela dintho tsa bona ba ithekela whatever ba e decide ngwe e batla ba ithekela yona o na re tla be re ba tsa hela re tsamaya re ba support and then ha kgetha ntho itseng okay wa e kgetha and then ha e be tšhelete e bana le yone e sa lekane ga mo bolella foreman ntsha enana o tsenye ena gore tšhelete ga go e kgone o lekana kuba Tate Mosisa Tate moruti so motlileng ka gare ka sona ke sena sa gore o kadima motho tšhelete o sa tsebe le gore na o na le eng o tla e ntsha jwang maobo mo kadima o sena botshepi bo ke kadimane ka ditšhelete tsa ka tse ngata tse nhlolang jwale go di tlisa ga e le tshepiso ba dula ba ntshepisa re tla e tlisa tšhelete mare ga e tlo go e gotle jwale ka nnete o nrutile lentswe le mmatla le ne ke sa lebelele go sela nka se fumana ke matla ke a leboang wena ntate mogolo wow thank you Tate Mosisa nahana example Tate Mosisa ona e ke tsebang gore mo kadime 15,000
when you give motho 15,000, in your mind, o ile a check gore o tlo e kgotlisa jwang? Ntate. Dumelang Phuthelwana. Ntate Moruti, nna ke leboha fela ka hore ha ntse ke dutse mane o buile taba ya bo kadima bo ditjhelete ka nako nngwe o kadima le tsona di-family bo mosebetsing at the end o bo fumana o wa safara wena ka bo wena. So hana jwale Ntate Moruti ne ke lona le yena mme a ntjwetsa hore ke kadime batho tjhelete kapa ha re ba kadime ba tla e busa. Even le family ya ka le mme wa ka kaofela until ke ba khata Ntate Moruti ke khatile e mong le mong ba nkwatetse ba re kwatetse le yena ana jwale. Mme ke a qeta go tloga wa mistress ya Sunday school. A reng o lo jotsa family ya hae gore ba ke ba mo katoge. Sure. Ntate Moruti ke lebola fela di-teachings tsa Ntate Moruti ne ka re ke a tseba ke go yena ke tlo go ba khate batho ba ke re bone gore na re ka sustaina jwang re be le tšhelete and everything e be go ba ka tsela e matleke. Thank you, Ntate. God bless. Nna ka lebitso ke Lerato. Ntate o eme mona ke rata o mo lemoga thata ka di-advice tsa gagwe cause wa ruta o ruta ka dilo tse dintsi tse e leng gore di tšhentšhile maphelo a batho ka gare ga kereke. Go tla tswa mo mothong gore o tsaya mantswe a gagwe kgotsa ga ba tseye choice mo mothong. Batho ba bantsi ba tlile ba na le mathata mo kerekeng mara today mathata ba na tšhentšhile because of the teachings tsa Ntate Moruti. Ntate Moruti di ntsi ntho tse ka di buang ka wena. O tsebe le yona na lwana le ngwana bona wa uswa ile ho bula ke yana na lwana le ngwana uswa hae wa bokae kana ka dilemo o 12 years or 13 ndo ya batho ba a tlile one on one ke re wa o tshwantse lwana le yena re a lwana o sta bone ke re wa sa motlwele o bona ntse le lwana o yentse ever since you know deliver ya ngwana khatna kamera deliverance o shapo no mara le qabane ha ka re nka ka avoid ka go batla o simula ka avoid Ntate Moruti pele no sa avoid no batla o dilana le yona ene o tshwarisa wena stress kubai God bless you. Ke rata go leboga Ntate Moruti thata ka di-teachings tsa because di re tšhentšhile maphelo a rona. Go tla tswa mo mothong gore na o tsaya mantswe a gagwe kgotsa yang. Motho ke morongwa wa Modimo o romilweng ke Modimo go tlo go re tšhentšha mo ba batlang go tšhentšha. Ke a leboga. Dumelang. Ya bua mona ke mme wa Lesedi. Ke tlo leboha haholo ebile ke batla hore Ntate Moruti ke mo mametse. Ha ke tsebe ke maobane kapa ke the day before yesterday. Ntate Moruti o buile ka ntho ya ho ba le bana before nako e right kapa ho ba le bana ba bangata. Ntate Moruti nna ne ke na le character e nngwe ke kopane le wena nke ke re ntate wa ngwana ka wa pele ne ke nyetswe then ka fila go lenyalo le na se lona but anyway ka ya hantle batswadi mae ka fitla ka counselor ka nna ke khathetse because all the time tla ga gore ke kopa go khalmela ngwana hao a ba ema lena man ha ona ntho a bohlokwa jalo ka ha motho ana le bothata Ntate Moruti ka ta bua ntho a bohlokwa o simpho a dula fatshe le bo. There is no way o khalmela motho ka bothata ba motho mo o bo bua lena le babedi. And then ka feta mo ka bokgutshwanyane ke bile le ngwana wa pele ke nyetswe then ka tswa lenyalong leo ka tlo kopana le abuti mo ha Bloemfontein a tatile Ntate Moruti ka bona hantle mona ke fumane motho a kham ke ntate wa Lesedi ganthe o iphetela o tatile so ke ne ke le motho a humble ha ke ne ke sa kgone ho tisetsa and worst part e sa le nna
ke tswa sekolong ntate moruti o bile ntho e powerful-a o na re ke 3 piece nna nkgono wa ka ene ga e qala ho sebetsa itse ha ke fihla ke re ke mo fa salary a re ngwanaka ke kopa ho tloha tsatsing lena o lo dula o le mong ha bomme wa hao ha ke tlo nka tjhelete ya hao from there that's where ba ke qadileng ho tseba ho ikemela nna monna o teng ha yo ke tseba ho ikemela ntate moruti pele ne ke se motho a ratang le lenyalo o no nketsa hampe ne se ke tswa tla gala re tsamaya di conference tsa bomme mona le bomme mapebane boma ntate moruti la nkuta from there ke le ka ba ka nyalo le go ke nyalo ke ka ntate moruti ke na le like 12 years no ke kene lenyalo no matter monna o etsang ha etseng la se ne ke batla go tla mo nthong ene ke ba le sedi ke witness monna ka o na eme somewhere ge le ka kitcheneng ha ke se ne re bua ka le sedi ke kgolwa tla hopola I ended up ke itse nna e ke leng shoka ena gore ne ntse ke kopana le batho ba wrong but it's not that the thing is o kopane le mang ntate moruti November o buildile ntho e ngata ka hare ho rona ne ke le selfish ya gore ke na le tšhelete motho o ke mo isa kae no ke dutse for 10 years and there was a lot of challenges even after ke kenye re you won't believe ne ke ema mona ke fana ka bopaki all the time but there was time monna wa ka tshuleng ka tlo but I was still standing ke re modimo ha e bomphile bana ba humble ha ke tlo lelekisana le monna tate moruti di-decisions tsa hae di re etsetsa ntho tse kgolo ka tsela e makatsang no he's back ha ke tsebe jwang so batswadi le bana ba ka ba tseba I don't stand le seduna ile ha bontate wa hae ha khutla a pakolla back ya hae a re the thing ya o ba le motswadi a ratang makgethe check my back e ne le neat tate moruti o mo rutile go makgethe go itlhokomela go tla pele so ke le ba modimo ka ntate moruti November le tlolo ya victorious ka leba hallelujah a re me ka maoto kaofela ha le tswa mona tsa mo avoidang di-problem ne ke sharela motho ke re ye nngwe ya dintho tse ke sa di rate nna a ke rate go galenyelwa ga ke rate go galenyelwa because galemelo ga e monate so to avoid gore ke ka nna ka tlo utlwa bohloko tlo ke igalemele simple and madlek galemelo e monate e brutal so to avoid gore se ka ba o dula o ntse o utlwile bohloko e tukisa e galemela avoid dintho tse ding avoid o etsa dintho tse tlo bang bothata ba tlo frustrateang avoid wa bona re ke ra master rata ba avoid di-problem gore o mpe o wele problem because o ne se aware e seng re o ikise straight o yona tse ding di qobeng bazalwana modimo o tla di thusa ke kopa o jwetsa nnete ga ona ntho e monate jwale ka when journey ena ya bophelo o e tsamaye o sa imelwa ke di-frustration tsa bophelo tsa ga lona tsa bomang tsa bomang le tsa ga o tse o iketseditseng tsona phamisa matsogo gago a ise godimo e re morena Jesu o tloa tsatsing lena ka nnete ke nna enwa ke entse diphoso tse ngata haholo ke feitse dintho tse ngata and tse ding tsa diphoso tsena di ja nako yaka hobane ke sebetsana le tsona se di batla nako yaka se di batla attention yaka but tsatsing lena ka lebitso la Kreste lebitso le phelang jwalo ka Bible e re bukeng ya Jakobo chapter 1 verse number 5 e re ya senang bohlale e ka kgona bokope ka tumelo mme modimo o tla mo fa bona e re modimo wa ka ya phelang ke kgathetse etsa di-mistake ke kgathetse iketsetsa diphoso tse mfrustrateang go tloa tsatsing lena ke a sokoloha mphe bohlale
mphe bohlale fetola kelello ya ka fetola kelello le ya wena morena Jesu le wena morena ke a o Jesu. amohela Ke a o amohela jwalo ka morena jwalo ka le morena mopholosi le mopholosi wa bophelo ba wa ka bophelo ba e re morena Jesu morena lentswe Jesu la hao le re lentswe la hao mang le le mang mang le ya mang confessang ya ka confessang pelo ya hae ka pelo ya hae a mene a confessang a confessang ka molomo wa hae ka molomo wa a ba hae dumela a ba dumela ka pelo ya hae ka pelo ya hore hae Kriste hore Kriste ke morena ke morena Baebele re motho eno Baebele e o re tla motho pholoswa o tla ke nna eno ke nna ke ye dumela ka pelo ke dumela ka ke pelo confessa ka ke molomo wa ka confessa ka molomo wa hore ka Jesu Kriste hore Jesu ke morra wa ke modimo mora wa le modimo hore o swele le hore o shwele hore nna hore ke be nna le bophelo ke be le bophelo bo sa bo feleng sa ke re feleng morena Jesu morena ho Jesu tloha tsatsing lena ho tloha tsatsing mphe kelello e ntjha mphe kelello e mphe bohlale bo botjha mphe bohlale bo botjha tshwara hlooho ya hao e rapelle e re morena Jesu morena Jesu ke santse ke kwetse mahlo ke santse ke kwetse mahlo nthuse ho identifya nthuse ho identify dintho tse nsenyetsang nako dintho tse nsenyetsang nako di shebe ntse o kwetse mahlo jwalo thank you Holy Spirit di shebe o senyetsa nako e pointe ka monwana ene o bua hore tloha tsatsing lena ena ha ke sa hlola ke di dumella ho senyetsa nako bula molomo wa hao di supe o bue ka re wa di supa wa di bona hore ena le ena yona ha ke sa hlola ke di dumella hore di nsenyetse nako di pointe bua ka molomo wa hao bua ka speed bua ka speed confess bua hore yena le yena e nsenyetsa nako ene ha ke sa hlola ke di dumella hore di nsenyetse nako di jwetse e tjwetse di point di super ka speed ka speed
e re ke a leboha morena Jesu Ke a leboha morena e re ke a Jesu. leboha moya o Ke a halalelang leboha moya o halalelang. I one fela tlo njwetsa gore ke di fidi ntho tsa di boneng se senyang se sentse nako I one tse reng ga o kwetse mahlo bore mare yena le yena e sentse nako ya ka ke eng ka speed tle ba tswana mare ke re ke le jwa mara lesedi e tlwele ke batla batshwana ba sa tlwaelang go tla ka pele le wena ba go tlisa fela because I one ya re ke e bone mare ke re ke le jwa mara sure lona le a loya hle batho ke re ke Mike ka speed ngwana ka ke fe Ke a le dumedisa kaofela. Tate Moruti, nna I spend a lot of time on my phone, and that takes my own time. And how I take a lot of my time ke investor on the people that are surrounding me, and into investela nako le founung ya hao le founung ya ka. o kena eng founung Ke tla be ke bala novels, WhatsAppong, ke le di-reelsing, ke le YouTubeong, Pinterest, everything. Tate Moruti. Kuba I love you nna tate Moruti ntho e se etsa nako ke bojwala ke yona ke bo bona le dikoloto ntate Moruti le dikoloto ntate Moruti ha re ke batla ho itukisa ke utlwe mantswe a hao ke kgone ho ipeha hantle tate Moruti thank you ntate man God bless you ntate Moruti I would say ke bagotsi ba senya nako ka hao because usually ke lona le mama because of bagotsi ba ka ke lona le mama because of le mama yeah because of bagotsi ntate Moruti le ho tsuwa happy o tsuba happy ntate Moruti okay then bitla na entertainment the phone I know wabana ntweni papa if o so di identifyile tse dingwe di ngole ka tlong o re yena le yena yona ke batla o dilana le tsona wa utlwa God bless you wena Elena ntate ke lebile ka molaetsa wa tsatsing lena ntho e senyeditse nako ke motho wa di-business ke dula ke rata ho thusa batho mara bona ba sa kgone ho thusa ke sale le bo bana ke iketseng kgono a dulang a thusa batho ke ba haelka no tsena ke hlobotse ke hlapile matsoki tse mo le mang ke bana ba hae ke khola ba feta 5 several times e tshwantse ke sebeletse modimo ene ne ke kono makale ke re ke mone ke sitiswa ke yona mabaka e seng a ene le bona ba ka ke ba hodisa ke ba bana beso ba shwele le ba phela le bana ba bana ba no ke yona ke kopa gore ke tshabe mahlo a batho ke kopa modimo a nthuse gore hana jwale ke a ritla gore e mo le mo a batlang thuso e batla samore ya tseba go tla lahla fase ke itsela ha ba mpha tšhelete ke ga ke batle tšhelete ke tseba ke etsa tšhelete thank you dad e ba o dubile dumelang ntate Moruti ha monate ke tswa Massesport ntate Moruti e nngwe nna e kore e ntlophang ke ya gore ke na le business ha ke na le business ke a ngodisa ha ke keta ho ngodisa batho bana ha ba khutli ba mpatala ke nka tšhelete ya ka le ya monna ke reka stoko ka yona ntate Moruti ke yona ntho e ke bona hore e nkgutlisetsa morao wa ngodisa ntate Moruti ke a ba ngodisa ba tla mpolela ya ke tla ke tlo patala ka dikana ha di fihla ntate Moruti ha ke ifumane ntate Moruti hore ke ifumane ntate Moruti hore ke lwane se bile ke ba sheba fela se bile ke kgathetse ntate Moruti hore ba mpatale motho tla ya lo mplaisa legweng a bolella magoa hore yena motho eno wa rekisa o entse tjena o etsa tjena ntate Moruti ke bona bothata ba ka ntate Moruti sure la bona mareke re tsulafalletsa jwang God bless you Dumelang ntate Moruti nna ntho ke identifyileng kore like I spend most of my time like ke try to impress batho to a point where like I forget about myself and then ke impress batho to a point where like ni no sekolong like I have the capability of to perform more than I do, but like no kaleka and like young frustrated and feel like I can't perform like the way I used to. La bona mare batho a itse bothasa jwang a re kwaleng ke re ke na qetile a re meka motorong then batho bane ba ntse di pledge ke kopa le tshepa le di pledge tsa lona le nkutlwe le batsana batsana if re ka ra change dikelello tsa rona mohla o ka change mindset life ya we relaile mindseteng ya hao o change mindset o tlo change bophelo ba hao believe me trust me
Mohlane ke tšhentšha kelelo ya ka, ke tšhentšha the way dintho di ne ke tlwaetse ho etsa dintho ka teng, ke a bophelo ba ka bo tšhentšha. O hloka fela ho tšhentšha mindset. Ntho e ke e etsang, servicing tsena tse ke di etsang, o tsebe hore ke sebetsana le eng le kelello tsa lona. Mohlang dikelello tsa lona ke tsa tšhentšhang, ra tlohella ho etsa dintho ka tsela e re tlwaetse ho etsa dintho ka teng, bophelo ba rona bo tlo tšhentšha. Ke bua pela Ntate Modimo. E reng amen. Thank you, Thandi. God bless you. Tshwara monelo wa hao, o ise hodimo. O ise hodimo. O ise hodimo. Ikhati. Thank you, ngwanaka. Ise hodimo.